bibia obeti ma rehu se mesre no a kotodwe mu fom pa mo chew momboa me na akwala no ontimi entina wiase mai na apart from so wode na baha no enye radio station na meka ebia ekremofo mpanyimfo bi a woni mom a wo so wotutu asre wo mo say omomboa na chese yesu ye de kakra na ibenya de aka ho no wotu sa na mo no me pa cho da bi ya ne bebia di kan a wa ba na me bebia wo frɛ nyame no wakɔ ho me pa cho da bi me nko ho no na obekɔ ho ana wo feri me pa cho de akwa on say obi kan ye me say omunim ye pa omunim say like say as a situation akoye say you know minti asio on say to say as a to say abrabo me pan say first na wo bi na say kura mpa cho wo hu sa nti ama say me nanti akobie bisa no ene wa ba tv so obehu o say so tv so the international nti o de aduru ne de me ba no onya ka we da ho no onya ye ma me home no a chese me tete e ba ne sa na me so me pressure e kosoro nti e ba sa mikro ya na me kwa akotena no ho sa akopim se omudi oxygen na de ombe ye no omode aye na chese onya ahota na yasen abahwere mu me pa mocho mpanimfo aman panimfo ahemfo sebi mrantie mbabaawa obi bia kakra bia nsha obia nhwe nyankopon anim na omboa me na akwala no ontimi ntina nye saa de menim de ebeba because time bia nya ya wose ma me home no mintimi home eba ne saa de se ration de ne yede ekọ hospital ansa no mo de oxygen ayede asi no so ana time bia so ohome obeka se yasoa ne nema wabre omudi agro kra no a wotenchen ball yo mbobi woka so mpegya ade amu edura wontimi mpegya na so wote ho no ma wo ko school so ani school bag se gise yekuta de koma no ontimi timi sremu a tiefo eni ahwefo obi bia wo wiase man mu ba bia utie mi a mesrewa amomwa me na akwala no entimi mfa ntukwan na omonkoye operation ne ma mpa mchew mesremu na otimi didi kakra de na the time be to so say within time say when yes kana me anye ne surgery na obehwere na doctor ne say surgery ndi o ma anye no de a ende obuni ndi o mbeye bia bio because ohia surgery no nya sa de bibia aka no a yenim de ebesi nti wo se gise surgery na gise surgery bibia ni ho ebetwitwa age na age so mo koye ne surgery na yo me pamacho your number no biem 0530 507 849 0530 507 849 Edia ebeba no James Agblevo Akoma FM yesremo momboa yen na yemboa ye maami Aisha ene ne ba Muhib 7-year-old boy a wenya hole in heart na e woso okoye surgery e wo India na onjine nkwa emfa ensi ho ye maami Madam Faustina Derry ye general manager Kumasi office wa ma yen envelope yemfa en support yi na mesre mo se obi bia o tie ye wa fidie so ye Kumasi ha Ghana ha ba bibia mpanimfo se bia hemfo emum brantie mesre mo am wo fa ase mo nana wo hiam wa be 4 billion ne ye de nakọ ama o makọ akoye ne surgery na ye hwe benkum hwe nifa ebi ni hono nam se mekoto srem medwa ato am se mesrem a mo hwe ne ngi akwala ne nkwansi o because say 1-2 a o se me home gi se me de ne wrahye de ne ko hospital ni nyina ye cancer skasem me so a say me hu enye o papa so a na dwuma ye den agu nti amasese na adwindwin ti mi chese anadwu se obenum nsuo saa ma de ache so wahunu nti mesrem a mpamchew atiefo pamchew emampanimfo bibia de obehum bia obeti mare ho se mesre no a kotodwe mu fom pamchew momboa me na akwala no ontimi entina wiase mai na apart from Saudi na baha no enye radio station na meka ebia ekremofo mpanyimfo bi a woni mom a woso wotutu asre wo mo say omomboa na chese yesu ye de kakra na ibenya de aka ho no
wetu sa na mo no me patro da bi ehe ya ne baby edi kan ya wa patro ba an na baby a wo frɛ nyame no wakɔ me patro da bi me nko ho no na obekɔ ana wo fɛre me patro di akwa on say obi kan ye me say omunim ye pa omunim sɛ like say as a situation akoye say you know menti ase o on say to say as a to say abrabo me pan say first na wo bi na say kra patro wo hu sa nti ama say me nanti akobie bisa no fɛre ene wa bati Akoma mu Nsem dwumadie so ai o ma ne de ho akosie kakran so still na mote yenka iti long weekend irade e de yakọ osan e de yen aba baby amutie ye bia eye Akoma 87.9 ena eye Onua TV enso mo hwe yen e wo Facebook, TikTok ena YouTube mo amunya access to TV ni radio no na ma hwe yen e wo ho yeda mu nyina ase na ye gidi se nya yen ye ho esi ye no na ya kamia na nda ya betina akonwem no nyame adum nti mo nso mo ho ye chiachiam eye Akoma mu Nsem e baso edwoada ekopim efiada bia 12:30 ekopim se no miensa ebebo e wo radio so na ye nuanum TV fo ne de 2:30 pepe na ya titi ono nso agye na konwa na ode paimuka e de ebremu ni nyina ye kabom na media general ye koyenim enti bebia wo hwe yen bebia wo tie yen se wunua bi nyamfa ne de ento na wo de ato ho de a ka che ne se Akoma mu Nsemfo enne omagye akonwa omatena se omode nsem de ye besua de na ye de abremu ya ka chem se dwumadie de bibia bi wom eto de bia ye ka ma ho nsem eto de bia ye ka mema ho nsem enne ye be ka enkura ho nsem esansa wofo amutie yen no mo ye adwuma nanso niam bi nso esei momma enti ene ye besua de wate fra wunua bi no fa na fidie no ento an ye bewie no na wanya adesua wo befa so a wo de betete wo ma na wo de behwe wo ma ye ma mo good afternoon na me panel members no atena se dada na ene ye motivation na ye de bro ye kan kra ho asem yi de na ene motivation no ye twa edifa efutu a ye nyina ye de ema ye ho we mi nua ba ma bi e no share da send de ma me santi bi ene de wo motivation mi ame de ma nefa komo mo mutie o ene oma omo show into your pocket justice o motivation na ene de brem no say tie mpanyimfo efutu enye se omo nye mistake da o na emum esan se oma ye mistake no masua de bia free mu ntino so mu tuufo a na watie nti se panyi bi fraw na o tuufo enka se na wo nti wo abrabo de aye wi na wo baba betumefo de na abrabo aye no enti na wo tuufo no se be ya wo so o kon fa na abrabo ni bi nti esitie mpanyimfo efutu not that onye mistake da na emum waye mistake ni bi da ene wasua bibi e de efrim enti so onye obi na wo tuufo aya tie wai enhwe senya ne tenten ni tietia ne tuntum ne kokko esitie so wo ska so oni ska na o tuufo a tie na ya mpanyimfo se fa bi e fa bo okotodwem no fa bo okotodwem ne fa bo obra nti ene ye futu sema me nua be ma opoku justice e de ma me se ye fa mbre ye nyina na ye nsua de wo mu no eno no nti ye da mu nyina ase ewo enenso mudi mafidie ato Akoma 87.9 FM na mo hwe yen enso ewo Onua TV enne ye topic na ye be discuss ne ye di kan e de atodwa akyeremu no ohun hia se ufra wunua bi ema no etie bi ufra wunua bi na ohwe bi ye say raising your children in this social media era e ye brofo kese minisa pai life be dwame me kan ye kura we twa de ni aba be hwe me ne tintini ni tietie nyina ne se na mrai mu se nya social media yi agi ba bia afai na oba tan wo tete wo ma wo sa mrai so ene nkura no mo fa phone na baby a wo panyi kura wo ni se wo phone so kura no waduru ho da ene e ho adesua e na ye ba besua ye maami bi uti dwom ukwa nopa ahomachi ko no wo ko obebe anwumre oba no kura de na wo hwe e wo phone no so e ho sunsuanso ben e na beba no so enensi enyi we fidie no emfemfiri ha na last week ye de ye ba akra muhib we did 7 years we nya hole in heart ye de ni be kire mu e be sre ye ye be sre mu say momboa ye na tokura beda na koma mu no
doctor for say this ye de bay ye de na nen ye de nuane wo fast mu hib ye de ne ko India na ye koye no operation na ne operation sika no me kan oyem be hyew nanso kakran ene ma epo eye kese little drops of water makes a mighty ocean it would wo de eba we di ne de eba na me so me de eba no iska ne ebenya muhib ene ne maame Aisha omuhia 4 billion 87.9 old cedis and nay 400,000 Ghana cedis ena muhib ehia me macho muhib aye ready amofa ne to screen so emfa mame na ye tiefo ene yahwefo ehu senia ye ba no esi etie muhib ena ogina ho no omo ye ntafo ono ena ye kakra panyini de nyame adom ne ho ye nti muhib atakakra muhib ena wenya hole in heart doctor say cardiothoracic center e wo Legon esegise ye de ne call kolebu esegise ye de ne ko India ena yakwa akoye ne sa surgery no iskana ne ye de atodwa e de amam na adofo na maboa ye fiti last week no ye bubo mu din na ye kodi holidays ni weekends ni holidays nso ba ye ebi mo so ayeye mwa ebi mo ayeye mwa nti say best che say ye ni so de ama ye nti no ye fasema ba ko sema mienu ne ya bubo mu din edi eni so kese edi amamo se de ama ye no ye ni agi ho pa ye maame Theodora Amonu Kofi ye maame Theodora Amonu Kofi wo otema ye maame de biara da ye beka se ye hiamwa se ye stress kadi aboa obi oyare biara ye maame Theodora Amonu Kofi oboa yen wo otema ma Theodora nyame onhiraw na onya okese afensu ye ko gifti esirifi ho ono nso ayeye mboa wabedom yembi Len Dominic Ventures ono nso abeye yemboa Linda Otri also usika na de breye yensaka Tahiru 99 Ventures yeda wase Mary Mensa also yensa aka usika no ena company bi udini de dikan ne ehu ni ye but IT solution etso so me gidi se yenwie no na production team ama ye hu udini ye na yabudi no e de amount Sandra Kujo Abigail Osei Tutu Augustina Mensa Lydia Anaman Jackson Pra ena Hajara Nuhu ena Mini G Ultimate Enterprise nyame enhramu na onyamo kese na kakra kese amodi abrɛ se yemfa emboa yeba muhib wenya 7 years wenya hole in heart no nyame enye madom na de mahwere wo no ho bia no nyame enhye mu anemu na ye number afei na wo hwe yen afei na wo tie yen no yebema ne maame no aka bibi kakra bi a kyerɛ yen ye kan na akwa tse sebio me na meka na yebema ne maame no aka bibi kakra bi a kyerɛ na ansa na ne maame Aisha ne audio no ebeye ready no ye momo number no enie 0530 507 849 0530 507 849 Edia ebeba no James Agblevo stroke Akoma FM into de we hu James Agblevo na hu Akoma FM na number no ya dia ebeba ya accountant ho ono na sika ni nyina ekosi ne nsem sika na mo de breye no me ne me production team emfa ye nsem ba bia enti esremo munya yadom na kakra ye benya no na ye maame Aisha mo so bo mo so pe wo ba bi ne emfa nka ho na yenji ye bei enkwa ensi ho oye ata anasa omo ye ntafo ono ene ye kakra ni nua panyi ni de nyame adom ne ho aye na enne maka kire mo se ye baba bebo enkomo ye baba bebo enkomo topic no ye say raising your children in this social media era na enne ye nya obi a me introduce ni kakra bi ni akwa Aisha voice no na mo hu say na ye enkomo na ye bebo no aha enye say ye bibia kekesa enti our Reverend Mrs. Ama Pokuya Obin Bruce ono ena oni yen eba bedi nkomo na we bisa say na din ya me boy e kra oye hwan a mama ejije ho anti bi ejije ho say aha mama nchem ye mama ye sister yi oye lecturer e wo Kumasi Technical University eno nanche na topic na di enti na ya to nsa frɛ no awaba ne ene ne bedi discussion tie ne topic ne title ni ye oye minister in charge Family Life and Children Ministry ewo Trinity Baptist Church na we kawe ya Family Life Children Ministry e ho na nkra no omote nsem enen some obeka kire ye no enti ka kire wonu abi say
ene ye be kam kransem de bia ye kam mansem ye kam me mansem so ye mei o me na ye future friend no nti akoma mu nsem wate friend no hwe oni TV reverence ya pai life brofo na so me break no sir brofo de se dada na no ana oh so me can me break me break on sakrada se de o tie dada no eno a mu ne ewuri me break say preach nya o preach me nyina me ntimi repent o anya easy me repent what nkakra krebi abacho na ho ye de oh metiapo matamfo na ebra matamfo beguso abre ye call long weekend bibia toto yi weekend no bibia e kama se erade tiase na ndi tiase na say the road is clear. The road is there. No shaking. Miss weekend did you call ye Fiti Friday ni aji ani sa. Say me sure when you fresh. I fresh. KNUS. Me dey compare last week and this week ya. When you no. I have fanta brutal. Say to bia no agi wani. Nti eni je ni nyina ne say ye call KNUS primary school na ye real school no. 95-year group ye say enya 29 years. Nti weekend ni e friend kikim. Kuma see ye kikim. Baby, my old students, 90 old students, 95 for me, why? We need so more shabby and yasum kuma, ye checha munina yadamasi, Mamu fi be brave by na ye kikim kumasi weekendi, ye chiamunina, me pacho say audio no aye ready, and ye ready so dear. Na ye come Akoma FM fufu party. They will say, Honorable Samuel Edu say, was sending me message says for party way dear former Ashanti Regional Deputy Minister also I contested Bantama Imperial Swakonya NDC Mreno Samoa yaw Edu say or see only a baba be fufu no we baso memenda we the candidate na date ni be ten it say yen candidate ni biom ye ka eda no memenda ya edi animi enebnada echna wukwada yawada efiada na memenda ya bohu de rosa na fufu party no baso yesi de ohia ene wayewa a wode beba na ye di fufu no na ye nuanom we nom na agipini emai agipini sasada no ombe fufu no de amayen Betty's Kitchen owo Asqua Freeman Hotel hwa na owo Stay Bright Chop Bar ono nso ewo adwen kwanta de chemso Sisi Chop Bar owo Tano so oba fo wa enso ewo de chemso ena Confidence Eating Place ono so ewo dakodwom ena Overhead View Chop Bar on ye chi heye Asqua FM Asqua Astrotev Akoma FM ye chi heye ena Overhead View Chop Bar also ewo ba ku bi so abeka ho sese ya After Hours Chop Bar and Drinking Spot on also Aloga Airport Road kwan ya so railway crossing ho ono so abeka ye ho ntia na kra wo ye Chop Bar na say fufu party wo pese obeka ho bia you are not late bra na ye nyina ye ndi fufu nya se de ohia ne wayewa wo de beba ye nje utaku ye nje osempoa ayewa pe na fabra le bedi fufu ni bi na wo pese o sponsor ye in any way na aduane no ye ma ne ye de na eba so saada ne de a ye srew ye number sa wo be free ni 0209 119090 0209 119090 na your sponsors no Medimaful Herbal Clinic Dr. Time that so Grow Fine Herbal Tonic makes you grow fine and a Mira Palm Nut Paste, Mira Tomato Paste and Mira Agushi Mix. Obibini Blackman Company Limited yes open suanoma and one is Zet Mineral Water. Dedel Seasoning Powder taste day inside and a Lizzy Tomato Paste uko jaswa also open Lizzy Tomato Paste. Saint Ben Jewelry mesima wa goodie no enkasa Kosin Ben ho or Afro Kwanta. Live Long Nutrition and Diet Clinic or Atonsu Ahinsan Bonsium. Traffic Studios, Parental na Papa Bia Dia, and one Traffic Studios. Adumu Ventures, or where Doom a Jabba building near no war, or Tom Curtains and a blanket or sponsor Yembi, and a Upper Create and Art Fashion Center, or also Atonsu S-Lie. Except music and IT services, Oko Asqua Baptist, Hona, and a Ubehu Womo. Ghana Tourism Authority so eka ho bi Flora Tissues and MJ Seafoods ono so Santase roundabout omo na eso yasne eme de Akoma FM fufu party no ye de ebremu na yenko ye topic no so ye maami Aisha ne audio no enyan ready nti ye kwa ye topic no so na yase ama Reverend Mrs. Amapokua Obin Bruce akwa babium
Yeah. Pacho me bo di na send your social the crowd me ni agye de. Edini o de sa wi ase so ma odin o de. Yeah, that's what papa send ne. Short notice but any dia wo program no one topic no one to say baby awo bia obedwane abeto aye. Yeah, that's me dem ato kan and na yeshia. Yo, yes, raising children in this social media era. A big topic but see I can say ye dey ba forma social media no eye bone nko a ema enkra na me dase wa me fanchi am Kumasi Technical University Computer Science Department and Trinity Baptist Church. Social media no cry ye dia ye baby and afide ye see the social media na ukoma no ane say when your phone na computer tablet bi na wo data kakra na what signing up to nyema bi te say Facebook, WhatsApp, Snapchat, Twitter, Instagram. Say the doors be na wo koswa ye ti hei enunti metimi kranya down forward abrochi ebia we mate a wo kan say mo wie school 95 we ye den na mo tete mo ho aha ba ku bi be ko social media no no ado no na mabaso na mo di nkomo na eye wiase abeka wiase aye nim ne ho on say wiase e wo dem ho ye wiase bi asem si ha ye wo ha na ye be ho say ye ti ha BBC wo kejeti a Dubai ye nya ye wa ha ye hu BBC wa Accra ye wa ha ye hu but social media no etimi ma ye wa ha yi de besi wo kejeti a no ye be ho Woti Ghana sa no obi afre we fra brochi say matise kejeti a baabi ahye kejeti ahye na me wa adwuma mu asafo obi frɛ mi fi Germany ni se kejeti a ahye na yese wo ha de ka ho ana me sister panyi na me se kejeti a nhye wo se hwe kejeti a ahye wa ekɔ na kɔ me kɔ ampa me ben chen no enso na me ntie enti ye wiase foforo bi a abeka wiase dada no a ye nim ne so a ye fa so hu niema pi na obi sa se ne bone so nko ana emre bi e twemu no se wo pese wo frɛ obi kra no a untumi ukosra ne won kran ya me kai me papa ka kyemo so betime afiri Kumasi aduru nkran udu wa yese de wo ba no hono so asim se oba Kumasi wa ha mo be bonsa ho sa mu ihyiada na afi telephone ba ye ko Ghana Telecom line tenti utimi ko diswa na wo time a wo de be ye call no and nuru na wa call na 2-3 days time na wa sa be di line so say be ye call ni de sa ni de landline bae me ka be si ba bia ya bedru se ene mobile phone no kra koye it goes where you go ti ye ti hey ye ni landline bi ma be mobile phone ena didi ma de social media no be kan ye enti nkanya de bone ye wa IT mu ne de technology no e ba beti ye bre so e boa be mama ya namotuo ye dwumadie ne bibia no e ye ntentem so ti eye na de papemu so ho eye na de papemu se e ba ye no e be ma de bia wo ye bia no ne ntem so e beba enya kasa nko a social media ya ma wo betimi aye meeting mienu e wo meeting ba akomo wuti meeting ba akomo na social media so say ye meeting ye den e wo so menu aba hwe na say covid ye ba ye wunim say ye schools ni nyina ya makwan yo covid na titi fie ni nyina still na ye den na ye ko school enti e ya de papa na ade bi ye papa bia bonyono tare eno na dia beduru baby aye duri na de ha adwen ne say enema papa na ewo mu no eduru baby a ye ma enye mfaso ma yen na emom na ne bone no e na yakwa akwa ene abama minu aba me amete ya mesi mesuya computer mu niema no na nze mi twa picture me ba 13 years was say mommy would so the normal camera ni twa picture me say I was say that is why your picture is not that nice now I'm saying then I was so say Snapchat now I'm saying I don't want to be there so you don't have to be there I will teach you how to use it to take a picture on ko snap ho ba to benya pictures no tie ne enkra no aba be hu social media no enu ntie we se ne papa mu no ye ma omu ho na ne boni mu no ye ma omu ho ebi anya nkra na etie ye awofo ye woni die akra wo de ne ba wiase a me kai me papa de me boni din za o sise mi wu ya me ba ne wo
when you said you cram me or see would the 80 years no 120 years a crana ne bane would you who say when you but not the you feel ma no you don't understand because one wa obeti ase enti ye na wo say wo kra no ye kire wo mu ne monitor wo mu ha wa social media die we no emu papa no be yo mo chefa na boni ni mfa wo do no yo ye da se papa sa odi a sha se free social media no cry ye den e na ne papa no na ne papa nse said ye wo kan na de papa bia boni etare ho enne se so bia ni mre wo wiase mu se wo ye wo corporate field woni mre ye maame mo ye papa no mo so ton ade wo dwom anopako no wo ko bi wo kra school kra nya ono ana de akra na eko odini si ka mu a no wo ko enti ho na emma sa ne negative no eba no but o the phone ama oba no se be ya bebia wo bia no wo dwom kra wo be frɛ no ama wapon wadru fie ai ma me wo fie but o wo fie no phone no edin na odeye nti awofo no ya ma ye ba ne phone se be ya de bia obetimi ahwehwe na wo be hu no wo ye adwuma ho hia pa how do I monitor me ba no se de o hwe wo phone so no de o de phone no eye no enya nsusu so boni e wo me ba no so asem sebe shema mi bi wo kejeti Dubai me se wa na e ka asem che me ma me no ne ba be hwe na apatama no a obi beto ade kura wonte me to ade no anso ogina phone so ena kwati ntu ba ha be hwe phone so na me niema ena obi beto awon hwe no na kakra na ma me ne made phone fra brochire bre no na omo di YouTube ni niema bi gugu so ma no me se wa se ma me ne si ye senti na kwasi pa ha won hwe story ma me ade na so de emu de ade so de wasi emu de afi won ma me ko bi to ade awonte emu de yen ya wofo no kra fa ye donum ne nkwara no yen ama ye pensu no afa ye donum ne nkwara no number 1 yentimi nhye ye ho so emre wasi ye de phone so ma nkwara pacho si ho bie mami nkwara no mu nyina kwara ne hia phone no ba enne no abeye se fashion o sa abeye den yo me mani timi ka kire me se me mpa masem ebi so mo cousins ne omo na fofo wo phone sa me de me ma omo bi na me se be ma oba se 18 ni nuru ya phone no de se no untimi enkasa umma omo kra we no so ye negative because so eso odura bonten so rush for phone no because onya access to akra bia ye hye ne so wo bibibia too much onya freedom a oye no ebroso enti e wo say ye release ade ne mo per their ages so enti ni kwa say wutimi ma akra onya ye krom ha de 16 18 akra onya that age no owo ne personal phone mini aba ye timi jamane mo de da data wo so maame for da na mutime da so ba wo data won phone now I want to what throughout the night da na me time na no kra mi wan de kra mo mutime da wo eniema e wo phone ne so no he wo panyimu kra no wo educational he bible manfa bible nye what download bible obi so de ni advert akoto baby a bible ko download free advert na e wo ho no e mad brazia eni omo panties tu kai bible na no na advert na ba a poppy up pro when be boss for a while enti akra no eniema e wo phone ni so nya no edu time bi e be poppy ama na hwe enti age aye de phone ni ma akra ni ye number 1 e mamu ma ye follow nia eko asawofo trend say you call hello hi nko ade ayam phone da so wo kromu pa a se wuje omu ofia na person ni omu di nkita ho a obetima ma omu yam phone a yam phone no wo frɛ no a hello hi de send e fie to omu so betimi aye den afrɛ wo enne nkra no kra mpe yam phone no because enji wo mani enti me sra wo for say yen hwe nkra ni age ansa ya release phone ama omu omu nyini no before be call mu nyini no enti from IT background any unyi enkra hia bebrebe ni enti no at what age now feel say e bia from age 5 to say and I was say me ba ne yam phone oh yam phone de wunim so mu di 6 months kra na omo pe odi 9 months na ma ne toy de na wo hu say ye toy kra for di man na no ato achene enkra na omo ba sese no minia me wo picture bia me hu ya kra ne hye ne ma me ye mu kra na omo twa scan no na ono ote ne laptop achi a wo no na nim de ye ko sense ma ye ka omo te kra nsa omo ba
enti phone there say akra no kra woda ho no yetimi de man no na wo de hwe cartoon so that time sometimes so the man say be akra benya wasum die no aye ne wo ye but e wo say wo panyimu no menya akra be free panyimfo no wo enem panyimfo no kwa nim dia you can even put passwords on certain areas. I don't phone ma oba on to me enko. Timi ma wo age say odru say ya na be man yam phone na odru say ya na wo man yam phone ba edru time a wo jo mo ba bia wo pese oni omu di nkita ho a then they need a phone. Omu ubetimi ni omu akasa. They say mama kwan yo mo ofia ye wonnwuma mu yi. Bibi sifie kura na e wo so omu frɛ ka chew. Ebi omu bedidi bibia ye baako ana bibia omu betime ne wakasa enti na ye kɔ omu enyini no ho na wo bɛkɔ na omu nyini no the environment akoye so omu ko school kra ni bi the phone sie eko school enti se nkra ni nyina behu se eyade a abawi ase. I always advise parents enya wadwe se me de me ma me ba phone makate ku kura so a eye on the extreme side enti onyini no education man kwara no se wo parent no na me de be free ye radio ye me pese me si asori so enso kasa asem we John 3:16 Philippians 4:2 1 Corinthians 13 say Genesis Exodus Leviticus eye pa na edru mre bia menua ba John 3:16 enye adwuma wo ba na brabo enye adwuma so wo what yi so na so obi no fo pie na eyi pie sa no a John 3:16 ma anya ehwe enti yemfa brabo mu nsem so nkan kra ne ho na omunye mu educate uban say social media no ye wo papa wo mu ye wo boni wo mu wo hwe sa ade we betimi aba afa na the Bible na besi so emfa wani wan hwe ade bi adu be ko say yi mu enye se na aboa akra na mana hunu ne wo say oye wo so. Number 1, education on how to use the phones. Addiction and no mun ade because uba university kra no a slides ayede mo musua ade nyina no through social media internet and I won't see there no ni data wo on ti say bibi pop up na wakwa akohwe ti enem kra no social media addiction one topic ha even yan ayi sister wo betimi a tina phone so na wo mu machine omo mu tie wo bi abeka wo mu kokko hye bi kaka na never ewo addictive element a etese ne obi ti cocaine so na obi ti alcohol so addictive enti wo panyimu kra ntimi nya ho hwe wa wi a wo ye wadwuma ju sika wo na akra o sua de enyini enu nti no ye man kra ni hu se addictive and na educate akra ni on certain times to use the phone tinam ka say don't take it away kra mema wa phone so one a day 1 hour nso so no sites we na wo kwa ebeboa enra me mane ye phone fasting for the whole day. Phone fasting? Yes. Hey, so for man. Enra na nye easy. Say fasting enra the whole day me catch almost say the whole day obi ani ono mo obe use phone. Na your holiday me who say holiday me list mistake the whole day uba can I use your phone to call, can I use your phone to say the whole day na your phone something na mo your phone fasting. Okay, purpose nene saying akrani be who said there can be days I have to focus on something else and put my phone it's not down. all about phones. Yes, and put my phone down. Okay. And we have point emma akrani nye addictive to phone no na entwini free na adwini bebree enema e wo se we den oye enkra no ye fe bibi cyberbullying ya semo titru ye ti he yi metimi atwa wo picture bi enye appropriate yes na me de akoto ho metimi a obi betimi record wo de oye panyimu nim de ekoso TikTok na nyema bebree ye betimi ebi betimi ato ba no enti no ye educate you on the pictures they take and post social media na so a unye island bi mu we exposed we are seeing na and a Google cra ucha picture no about yourself no was store 1 year time 2 years time picture no say send the amount ya man cra ni hu so obi betimi abuli omo online school baby a ye twa wo so nko twa obi
wada emfa ne nkonkonko to social media so ebi to a part of life because ebi mama wo ba so depressed ebi ba universities na ebi kwete me high school because of sad there no you educate you on some of these things. That's right. Me kind baby so time na a program prep no ka say it's me krama a sleeping quality e won kram because why are addictive to the phone. So it means that one na na wo kra na wo kan to say I say e dey no bad time data wo ba phone so enye yam phone no the phone na baby na o ma no the phone no eda. How sure are you say o mama o papa no wada no krampo no oba no so ada inti affect enkra na nkasa mpo omo sleeping quality and then also pornographic materials some beba ho ene to asoma me sleeping part ye cry affect yen wo de da ko ye nsohwe bi neja phone ma wo ba ne hra ade obeda 1 2 am wo sua nyame asem enche na wada wo sua ade enche na wada se wo social media so wonna ena so siswe ena o ma ye ade no in such a way say ebe capture wa no momonye ska etu di opasisi akobo Akoma FM ne tie program ya ye tie wo be hwe wo be no foforo no na other videos wa si oba wo tie no be a minute or two a program se fa Akoma ho nyina be ba be didi so to o ma set ade ni in such a way say intelligently no atimi ho niema a wo pe na e pope up ma sa na wo hwe enti wo na anajo pornography ade na pono ni lead kono mo mayan ka no krese eye honam mu da asemo oti de so da ze na wo bekuta fon no ohede mo no a wo seme ba no mpepie ohede mo de ne dia ne laptop nya ni data wo ohede me ba gbasi ene o mu smoky online they do phone sex pornography obi so timi hwa no de niti abodem na na sietu pornography that video no eni anu mi adon for me baate e ko wona ye de na ba me fakitu e bi ntwam ene reverend mrs so ye de wa ye de na ewie program no se obi shop na de naje ne si afimade okra na ne sietu na ye nko MJ Seafoods na ye nko nkoton ade kakra omo eton quality seafood insiomunam apapa aye di bia bre yen ewo kumase ha ye ha ye po enna he die gise wunya MJ Seafood ye bi na okoto enam ewo ho die enam na wo pe cassava fish shrimps prawns fish fillet fish aya slice edi amount octopus eposna tilapia na nusio ede ko MJ Seafood neko pe bi eto omo delivery service enso enti be bia wo bia no utimi efre wo mo enam besi kumasi number no eni 0249 479 120 eno eye kumasi ena enkran enso eye 0246 302043 me say omo delivery eno an se obefre wo mo na omo pe enam a wo pe no wo ka kire wo mo a na omo dibi e de abrew enkran omo otesa no apenkwa ewo Brenya Avenue omo say omo ben papaye fast food no ena kumase nso omo wo ahojo Santasi runabout omo ben Melcom ena Ernest Chemist kope enam papa anuncio e de fresh efi epumu na efaye waduane omo say wo ye hotel restaurant anase ankra na se wo pe omo seafood ni bi ato a akwenya wo ho dodo bi a wo pe bia no ombeye edi amount ye ko 3p garlic mixture ye garlic ena ye chi edi egutu amu a ye ton edi ama ye no mu a immune system no eso ate na de bia na wo yare no ye se ko pe 3p garlic mixture high blood pressure ewo so a pebi na eno menstrual pains oba ubu nsa na wote yawo ebi wo kra o menses no kra emma yie ye yare e de hawfofro ebebro ko pe 3p garlic mixture ni bi na enom omo wo pharmacy chemical and a herbal shops a etwemu ehia wo Ghana he nyina obenye bi ato Frepiwak natural e wo 0248 928824 and 0201 000021 yeso kan no hu say 3p garlic mixture no e wo to a ebomu enti se wo koto na se to no embo a
yesro na obi the 6 yada no 9 Dr. Mensis agina konya eso ne die ya na sign da mani ntima men kan wi no masen akọ no ase ne dia me de frɛ na no Dr. Mensis o Mensis nkoi ya hu na hu obesiesie ni dia ma o che be dia dance ya kyerɛ mo grow fine herbal tonic ase wonu mu ato untimi endidi anasa wonsa eye tititi wonan eye tititi untimi enna de one day ya de be kye na wa yare yesro kope grow fine herbal tonic na enom na ebesiesie o Mensis nyina e de ama mo amode no emma no grow fine onu ma ebeba emma yie nsu a ebeba yie e de ama o ti yaw e wo lower abdomen hokra na onu mu a pain na kosa wo me kasa na wo nsa dance na me di no aha kope grow fine herbal tonic ni bi na no mati vitamins ahodo ewom eboa ema unyini eyie omo ewo pharmacy chemical ne herbal shops no omo sign de omo ka nam krom obeti grow fine edwa so ema amompa bi na monnom be manom oba nom na ensiesie wapomuden emfa emma open consultation anadodo etu nso dia no akọ digital herbal clinic omo okumase amokom runabout omo ben Bank of Africa for omo number 0244596535 grow fine makes you grow fine. Dr. Mensis ewa hanansa no bekasa no ye ka chom se ne nkomo aye di ne see how to raise your child in this social media era. Safei na do afidie na to a wahwere bi but kese na edi echi Reverend Mrs. Obin Bruce owa ene ono enani ye esua de frɛ wo nua bi no ntie bi wo maame bi ontie bi papa mesro papa tie o na nanya oba nko a ene tete enkra enti Dr. Mensis Dr. Grow Fine Dr. Akoma Miriaba na mi adome ho epa me dia dance afem wa mo tie ase no mo tie ase me dia dance afem si Dr. de dia ka ne ba beto ayesu pacho yo Reverend common na de ye pa na de ye we hu ti kate ye na se ha be kaka o se ye de be fo mu so ata se wo so de na wura mu aha esa na wo tie wie da wo so de na dance die no mo nti wo Mensis ni so ne de ene no a na be ka se be support na bia ye fine ye kan kola se me de na kese maamefo ene wo nkola nti o se ye hwe kwan a ye nso ye Mensis no e be gina ye efise Yakopon bo wiase no ye hu oba bia wawo a wanya ne Mensis bi enya de esi nti Mensis ne ya de ehia e woni padua num e mama nti be bia no so ye oba wo hwe o Mensis ye se de be ya bibia be fine me fa number den tudua no mo tie radio no any kind fa ansa na ya hye nkomo no ase 0244 59 65 32 0244 59 65 32 you can menstrual disorders a that is a reverend near teacher for ndie mba kire say enya ade etotoyie enya in order nti ade a enya in order bia no wo se yeputu ni into order that is betimi asiesie ni ye ifise nya saa ni Yakopon ye no yare o how na akofa ba asase wi so na de tie ne se oba o Mensis de o se o mani hia opi ifise wa hwe ye betimi atwa wawo Yakopon bo oba so wa mo oba bia bonini oba bia ni ho Yakopon bo ni bonini eto wa hwe ye a wo asase wi so anya de obenya ba ifise no ma bi betimi atochima e wo nipadua num ba betichima ne dikan efri o Mensis ne so e na amba enu ntia doctor for to the menstrual disorders which is a doso Yakopon bo oba no se de meka no ama obonini wode nkosuye nyina agya okwan na oba asase wi so nkosuye a wo beto de bia nya o Mensis de bia wo wode ni nyina agya okwan o maame to ana wo ye wo to maame na so a usunga nkosuye o de gya okwan ba 1 million na ento se wonya 13 years no na ka 300,000 which is 700,000 eko de bia ebiwu ana ebi sei time da so ti wan hwe ye ne wan mo ho ban anfa bia nwo a wuduro mpanyi fe so a ese wanya menopause de chese asa nti ya de etimisa ema ne yie ana ase yetimishi timre bia so hwe ne yie se de be ya bibia be fine sa 300,000 no emu 300 ana 400 pe na obeto enu bi na ode be yo Mensis na enu bi so na ode be faba timre bia no so make sure say o Mensis ndi emre bia ejina brane ti bia o so hwe se obeye ne yie na se de ye kan ye ema edu bia si ho a emu nsia e wo menstrual challenges sa ema nsia hwemu kire se ba ko onyaba no kre oba bi wasasi so a eba e ya bo no
so atase enya ade a aka akiri panyifo sa achie ne muye yebetimi asan sesa no ama bibia ye fine sa emansian fibroid beba to ba koyem nokre emma bebre ho fibroid yo muyem omukra omunim giso omukọ hospital ansana doctor kire say fibroid about yem if say nya yare a eya ba wan hwe yi kakra kakra sa ba sa ye kese na fe operation esemu bam sa emansian hwemu kire say ba ko benya miscarriages wonyem na asai onyem na asai titi woro kra de ne ye de hye nananum se omu na awie ma afi kra de timba se ye bonyame sobo se wa ma ye ba o ma ye bonyine da bi hwemu kire say ebetimi aye noma bi e de asi arokwan se de be ye emma sa ohawe nyina emma de to so bi obaba akono so wonso benya menstrual pain a pain no obe transfer de aba ne baba nti hwe abusuan mu a efiri na na kopim na na kanso aso obia wo menstrual pains yesi abusuan yare da bi numgo fine no se de be ye beboa asi anokwan ama bibia aye fine obaba akon premenopausal syndrome onyanno mra wo so twabra 25 30 na ne message mai ebretwa no eyaba ebasa obi a wanya menopause no ho symptoms no so nya bi because branding try one wa for so menetwa yare go for magedro no se de be ya bibia be fine die ntia ebasa ana die ntia yehu we nyina se yakopon bo oba no ama ne hormones ronko estrogen progesterone follicle stimulating hormone sa hormone si ayes electricity no itibiko esoro ndi timba form iti kosoro ana eba form a doctor for to the imbalance hormone esa emma no man to ye o ni padua no ebi betimi atwa obra ebi betimi ma nkosu akora so nto nkosu ano so anto a anya ade a awo no so beba ti bebia so no go form agedro no se de be ye be ma oni padua no agira kama ti sa hormones yi ade a wo se ye jefri di padua no ana mre bia eye adwuma wie ti mre bia antimi anya adwuma se de sitie no e de wo haw eba wo ba so ti unum go form agedro no eboa siesie sa hormones yi e ma bibia be fine menstrual disorders no ye be boboso na wo mba akokora watru me kanu akotwe go form agedro no se de be ya emfa o haw emre wo dache oba bi wo ho a onya ne menses a aduane ade aduane wontimi ni bi nanum atu nya de obetimi adi ti dum go form agedro no nanti wanum yare nti a doctor for to the drink ice cream period sa ma na aduane wo de tu nanum a wontimi ni ti ntofe adokwadoko de kwa na woni onum go form agedro no bibia be fine baako premenstrual syndrome aka na awotwe enanum ama na menses number no omu na boy amane yese bosome na eso nti ebetua yeka so atase obesu saa kopem se menses mbeba adintra backlot emu ayedu na ebifa ntinim tinye dia obeti severe pain kopem se obenya na menses ne de aduane ana hoto ade ahoto ontibi nya eba so a ebeya to clot yesa ne yakopon ye no ngro fam agedro no se de beya bibia be fine a doctor for to ba kudini amenorrhea ana amenorrhea obebu wo mfie du no hu ne menses anim omu ne nsa mfie num no obanto pad yare ngro fam agedro no onu ngro fam agedro no adanse asi se emrebi abanum bia eboa ema hormones ne ye adwuma emrebi a hormones ne be ye adwuma bia eboa ema onipadua ekanyan ho ema menses ne ba hormone menses ne ba hormone ene be kanyan no a kire se kusua na to se koto a wodiedum na nsia be ma sperm na e se epai na hohoro a wodiem na ba ene e friend menses no to wan hwe ye na se hormones na anya adwuma kusua ne kura wontimi nto na obi okura so a wato enso de be pai no emai ti no ase damu sa e de wo haw onu go fam agedro no eboa ema bibia ye fine ti ne se no go fam agedro no se de be ya bibia be fine yo de friend metrorrhagia ono de ende e ba tot sa na ye friend na otwinum no ene ba ochira emma ade acha emma omu anasa ba obi de na otwi ti bosome no na otwi bia obenya no menses obi de ye no na otwi miedu enye sa ne yakobɔ se do bosome ne so a na otwinum no wanya nye nenum o se ye to aso ni kwan se wo ye de twa ansa na foforo aba ma wasa ye onum go fam agedro no ebeboa ama bibia ye kama eno tie se num go fam agedro no se de be bibia be fine your dear friend oligomenorrhagia ono de bosome ne so a esom koba ko panu awie eno kra no gise okofa microscope ena de hwe sa aba no se bibi dem sarati ti bia so onum go fam agedro se de be ye ebe flow emoja na eyese eba na ma de wo haw ena eba o se ba na hoto ba so atiase enu go fam agedro no bibia be fine your different dysmenorrhea painful menstruation e yade e ye pa sa oba no ne wa adwuma mo ontimi ma adwuma
if you say o shedem or fifi ni na kokomo po eyi 2 clot oyemre nya de kra obetimi apie ti unu grow from agedoro eboa masa yawo ni nyina eboa eyi free ho minoregia yare yeye pa oba bi wo ho a afi mfie mienu na menses ma eba so a entwa emmawo eba so a entwa ayi se bokro message pipe no eno emma de eba so eba na jo pa so atese ti unu grow from agedoro no eboa masa wo ha wo nyina free ho sa emma nyame amoa wa gisi e rushe do ko hospital de moja kosi wo so obi okwa gisi e wo ne pane wan hwe ne moja ntu bebre so a oye anemic e di wo na eba onu grow from agedoro no eboa sisi di padua ama bibia e fine endometriosis eno na ema me no fed anidane yare ye pa wa wo de ho ate nti wo ye o message na sign na jiko tubes num kusua de kotomu na asai woni be ma da sperm kotomu na che so asai e che wo de awo de awo no onya bi yare ye pa da bia ye ba ye tufu so wo ye oba na wo su contraceptives e de bo ho ban ye na emom ko hospital na doctor ho midwife for no anche so we na ni moja befa because enuro ni bi eni ebi moja emfa wan hwe ye obawie no na menses ne mba wan hwe ye a obawie nso na awo ne mba wo ye obi a wo ha wo no a no go fa magedro no se de be ye mre bia obehu menses ni yemfa number den tudwa ne enche ba bia benya edro ni bi ato 0244 59 65 32 0244 59 32 uhwe adro no akoko da ho ye de yan kase koko na anwene grow farm magedro no enti aye magedro sonko wo ho na so ani so brew ye adwuma wa awia so wo ye adwuma wo gya ho wo ho na so akoma bo periperi wo sa no na yo tititi ye nua ma menses no ho ne ka ho asem no wo infections no grow farm magedro no bibia ye kama obi dware wi a no de afin dwene ho yare pompo bobo na paya no grow farm magedro no wo yo ba ana be ma na watenka atia yire a we grow farm magedro no ifisha atenka no ade ede wo my friend orgasm wo wi ase na onim ade friend orgasm and that is heaven wo nko bi because heaven ade ede nko na ho ya ni grow farm magedro no se de be ya bibia be fine reverend be hwe manim the nobody tuga ni a chewa bia obenja adro ni bia to 0244 59 65 32 0244 59 65 32 my education tieso your education atenka ya de ye pa atenka ed Aunty be a casasi so. Hey, Peggy, so dear, just only any but now where you come from, Mamma will be at baby, but you go from a good beato. Say herbal pharmacy, chemical shop, when you grow from a good beato. Young Casas work casa, no my go from a good baby. Name of so on crime, mamma, so can she drug lane? Okay. Kings walk herbal, Tinatek, Nanabuachi, Ruta, Repass, Angel, Ubinyabi. Asama for nko Equus Pharmacy, House of Drug and Awidama. Asama for nyina moko na heba amasama na heba post office opposite. In Sawam na Nabuachi. Sorry, won kokwa Hillside and Aunty Akoma. Sunyan ubenya bi wakap heba Moze and Green Light. Techima nko Abibidro Depot. Takwa ni Pristia enko was Abibidro fie sana wo bugo so na ko winik heba ubenya bi ato. Takra di mensa wo elibwa odalo ubenya bi. Cape Coast for nko boachi ansa anapena. Sana o makesi mako Jeff Heba ubenya grow farm jedro biato Winiba busa radi ubenya biato wa obroni ana 1000 pharmacy ena tamale ubenya bi opike gombila ba bi eto adro bia wo so hwehwe grow farm jedro no adro no ayede kokwa ye no kokko da ho no yesi num grow farm jedro no if you say grow fine makes you grow fine and the doctor side about kwashim nyatenka na kwa heaven one today Rebecca say heaven ade edem kwa na brother say it's also today no wetimi akọ you na onima ade da emfa it's today no wa ya na kwa heaven wati pegi nyame fa bo na ncho ene ye see a topic na ye discuss no raising children in a social media era ehun enkomo na ye bo na ubisa se hwan enene ye ne no edi nkomo ye Reverend Mrs. Amapokuya Obin Bruce or your lecturer at Kumasi Technical University and also your minister in charge family life and children ministry at Trinity Baptist Church. Ya kan komoni bebre na bebia na no see ye no or say enkra no hwe pornography ni saba ku bi or say wa hwa te dad na no kra kwa kopwe mu dan na wo de nyame aye wadrom wo de wa wo oba no ho ye
ena wa ma the phone ena o hwe pornography e wo phone ni so na odi na no kra pim dan na ye maami bi de odi yawo osu areho aka na sanse ne ba 7 years wenya hole in heart e was said doctors an operation na oni sika odi eboa akoye sa operation no 4 billion ena ye nua ehia na ye beba ho na wahu sania ye nua no ehia emboa na ansa na no yenko Agbozo herbal clinic honum Agbozo herbal clinic na omonso ewo infidi papa ehwe wo nipadua mu na epe enuro ede ema wo se oba ne bema wo sexual feelings na ayira ye nkofo bro kwa Agbozo herbal clinic kwate omutu typhoid fever say oba bema ojo so na wo mu hawa STI se nemu yarewa ahodo nyina osisi eye wo ya bema entimi ngina so ye pese ya na ona wo sen no ni nyina yare haw ko Agbozo herbal clinic na onto aste enfama kumase omo wode chem so old insurance junction wa frɛ omo e was 0553 417752 and crime omo okwashiman frɛ omo e was 0241 750 282 na yenko Poza Travel and Tour Company Limited wo pese wutu kwan aha weekend ni e ka asem bi yesi mechanic bi wa tonkofo car ye fa ne kwa Canada oti ne ni no ojina Cote d'Ivoire ojina Cote d'Ivoire yes so pe travel and tour papa no fa wutu kwan wate ai Canada no fa konkonko wie o Cote d'Ivoire Poza Travel and Tour Company Limited na omonya wa kwantu ho hyehyɛ ye nyina emfa emma hotel kra wutu kwan akona onim bebi a obekwa akoda no ofre wo mo nso a ombedi ho dwuma edi amaw kumase omo Masayas Junction Swami Magazine Amenase House ehwa na omo KJT also omo Morocco Adeshiman Babes Shopping Center first floor na obehu Poza Travel and Tour Company Limited from omo e was 0205 215 495 and 0504 256360 Reverend Yensan Brown chen ewo studio biom na ye be ko break no o ka say pornography there e say aside cyberbullying no no one of the worst in Myanmar ye mano ye offer no ye nananom no omo FM but na me bisa say inti me maami me de me nim say me the phone na ma me ba na me be say be ya I'll get in touch age na wadru ne de enye yam phone na me de be ma no e o say me this smartphones ye bi na me de ma no na me makodwo mu abai e de na me hwe o me ba ne phone so a me hu site a me ba no akohonom de eboa no ene de emboa nte se wo hwe na ma me no kra smartphone na ra na nkasa kra onyimu onyimu azinim enti ne ba ne kohonom a obey de wo se me ba ne ko ha na ha ye eboa me bai e ha ye moa me bai me dase omo mo akọ school literacy no kra no ennim enya yenim ne de ye je phone no a betimi akọ history na we hu akra so ye smart no wo hwewi ya na we delete enti no so na ye wo apps bi nso betimi a monitor ne o ye nyina so amaw sa niema no obi a owudwom obi a enye so oni dwonko o ye doctor crot in hospital obi o ye lawyer awote obi te se wa awote ha ye kasa ye kire wo kra wo beduru fie na se ne wa bre kra na se no se be ye school kra wo se be ko enkoye mame enti about that side monitoring na me pesa me sound say enye ye but for some parents enti menye possible enti na make say educate wo mo nya futuo ma oba onwo wo nsem da so ho say ye dom ko secondary school kra bia they spend much more time I was secondary school say omne ye wo fie even during the day we see na no past 7 kra be kwa kofa na 3 and 4 or school enti phone no ye mu bidi betime ye kra na ye timi monitor na sister akro ye smart huna dia o ye da say odi nkomo wie ya WhatsApp na wotimi delete yes enti no education ye ntu omofo se social media ho no on se porn asema na ye kan o chene dem na was akmeba de ompie o but o hwe pono no wo so so se wutu no for se pornography
omo hu so omo hwan pa na nadwene mu da ho pa okoyie pa obeyi ni nakedness ye ntwa ne mfa nto wiase nyina ena de omo ye no it is not for love it is not even for pleasure it is for money wo no behwe de oye no so wo unkoware wo ba unkoware wo bi a wo do no na wo nka se de ye obi no mo no sa na be do fu bie and usha so a mental health because wo pese nka se na porn actor no ye no wo ye bi omso camera na de asi omso no omo acting yeah some of them cry I learned to say enye real enti wo ye den kohwe sa de no na eye honam akono ti se wo kohwe na eje wa adwene yi a ukra no utimi ye candidate for a rapist because yi bi beba be hyewu mu apesa wo de ye adwuma bi wunya obi asa wo be force de aye de wo so de be ye enti yentu omofo the long term effect ebenya won so afi akra no ye na pop up wa futuo no ebema wa decide whether obe continue and on continue tinya educate wo much more on social media no use teachers our responsibility and I am a day say oh yeah sofo asofo nso our responsibility because minim say crowd bebre crowd etie ye na yedi nyini ne kunu ka asem a wontie sofo ka obetie that's right enti ne sofo ka otie basansem no aya asofo montan ka wa sorry there no ne ma hamen one will say gabo ne wa one say Thursday ya kra no ye ministers a fellowship na ye chair person no topic a woni ye kasa ye ni say ye mie asori nim emma era na edru no the realities of society now of this life and agabo ne wa won say asofo no bebre asofo mpanyimfo pa wo kobo yi pornography on ni odebe no yeah ye kira de no sometimes I wonder say nkran kro mo kwa asori a wow asofo ne nsete up okay no mo hunu say yo mo so mo ye adwuma ba bibiri no mo nya hwe nkran betna na ho beto offering no ma bedi nko no mo kofi enu nti no wo preaching ma enye hwe ensem esi go Koronto ne Jericho hono ne Philippines hono sa ho no ni kumasi Dubai oh na me ya say ye ko seminary ya say ye kire ya de ne me mo bebre ba abontia ne ye be yes of de ne differently because ensem esisi ho no ye hwe ensem esisi ne de no ye fa pem bi take decision during this time uko Bible days there were times oba twanity a no ye prostitute and oba twanity a prostitution and then you be try your TV committee me try me TV 4 years sister shower eguma pampa me say hey and zudru baby he line na ye chop on ya de to mfimfin and one obi twanity or the ton and so the o twanity the ton ye say no nye na dey say ye de to ho pony ne dey and the same line and line for I mean who difference e what line so enti yemma enema na e kon ye teen service ye teens chapel no seminars education the pulpit is powerful me so for na me can chill sometimes which na pulpit men some a can no we see from near castle na kan ya you wonder am I the one who said it enti na pulpit nya me mfa ye munien topics be say emfa ye kasa ye mu ye mie nkra ne app no musa questions ne answer omo asori dem ho we are what quotation we dey gina so na dey back one pompa ya ama wo akra no pia ye all round ni mu edu so ho ni mu edu na onimwi asensem o dey connecting yakopon asem teachers ewi ase nipa omo pe wi edie a wo ye yi a enye wo mo ya o maame o papa and the teacher me asa we very proud me student ni me say asa say me ra office bi na obi ka say ayi me madam ni a Jesus Christ who ra office bu bon say who the line bi mo ni abeyi we free mu be ko na wo je say wo na wo share wo student na bra bo say brade what happened and wo gina o mani mu a your students dey be even in the weekend class e bi anyi chen ye class e bi 53 54 fo nyina bi wo ho wo gina o mani mu a o mu hu se wo ye nyankopon enti teacher for so ya sudie pa wo kira dia na hwe na nkura ni bi da na adipo no afam wo kira dia na hwe nkura na ni mu na di social media addiction na di afam won say there was obi any oh sister Kenya ni say boss anya mo so ma so ma ye yi
once I watch that, you will be to me text, so say, ah, today, madam, your destiny to us, madam. This is my this is no, oh, my catcher. Now you're one quadra. If it's a situation that you want to see a future leaders, a penny, dear. Ha, some more. Mental health issues. Me, I am the part because now me can kind of crab the mental health and no cry the signing back and cry so because they be what you are doing so they be an wash and that they no cranny, they no crack. Papa ni adaji, mommy soon ni adaji. It's in the phone. No, you say boredom crying to my. I didn't swear though. I swear they will. I didn't know say, wow, what's a Sonia Deno? Now we name dear was so. A dear now will pay what we are saying. Ah, unya wo. He, upe se usuya said they see and quite crane. A dear now will pa anyhow. Tina make us say, a good summer home, yet shall I dear be the crown I won't tear see. Yabako no be there to all cocoche. Mental health. Very, very important. Obi a child picture be a to honor air trendy. Wouldn't say to me committee suicide. Good. And I hear you will never be uncomfortable to her. It's not about them. And go for people social life is different from when you see them. Yes. A hot yet made the a filter. Eto so ma when the new years. To be cast a then a man D15 na pimples woman you say. Na girl we are the girl you home fair. Shani form when you say. Ubekona would tea a channel. Once a mentally na edi akra ninya okay e bi atro message bi no dey see one was set camera no radio yeah then again yet me dia dey agu ni tiri mu sa wo kankan pepe kura no na wo kan enti social media enye reality okay enti uti anye ya wo ba ni so much into it mentally onye sound e wi aso nim sa ne ho nya fe yes onim sa ne ho nya onim sa wa bon onim se ne ho nyefe onim se ne fie nyefe onim se nkrofo timi dress be gina mo twa picture wie ko fie onim se obi timi ko hotel na wa ko tua 200 cedis na wa take pictures wo ho na wa gina car ho adwetwa na ya sa I edit ama no na dia betu social media enti was say ni mates on your school ni parents omu fie ho fair ukohwe ne pictures pa pool ni na wo omu fie but na entisa enti no mentally no bonsa akra no na eniema ni kwanse wo dwen ho a ha no na den na ha no that's right and that topic no yes say raising children in this social media era Reverend Mrs. Oni yedi nkomo bebre afa the effects what kind of positives no na the effects ne de che say wa ma weni anda hodo ma ubekwa kopewiase musika yina beba no na obandi odi twa to mental health akra no adwen no ebom na we ye maami na dwen bom ye maami bi na dwen bom bona ebom na ne say ne ba 7-year-old boy de ma ne say asam na areho na de ma ne areho kese kra ne say omo ye ntafo can imagine na baako eye okay na baako yare kakra no yare onya hole in heart ohieska e de akwa surgery wo India last week ene ye de no eba show you so adofo maboa ye pa na ye wie de ye sign esre mu biom say momboa ye enti moma ye ntie ye maame Aisha muhim ena ejina hono no ono na ye kakra atakakra ena wenya hole in heart wenya 7 years ne maame say nkra ni nyina akọ school no mu di agro ka 7-year-old de enkoye active omudi agro no nko a otene mantwe a na wo hwe de nkra ni nyina eye no eno nko akra timi ku akra no than the hole in heart condition no kra yesre momboa ye na ye mboa ye maame no mutimi koye akra no surgery yentie ni maame no embrace say ya ye ba ye de momo number no ebetudwa na wa wutie ye no wa boa ye nkakra ye ba say ya etie pompam chew me ba muhib ohia moa na mesre mo say obi bia otie wa pidie so ye kuma se ha Ghana ha ba bibia mpanimfo se bia hemfo mum brantie mesre mo am wo pass mo na ohia moa be 4 billion ne de na kọ ama o makwa ye ne surgery na ye hwe benkum hwe nifa ebi ni hono na mse me foto sre mo dwa to am se mesre mo am hwe ne ngi akwala na nkwansuo because ye want to a was me hu me just me de no rush de no hospital ni nyina ye can say skasem this is why I say
me ho enye o papa so so anadwuma ye dey agu nti amasese na adwundwun ti mi chese anadwu se obenu nso saa ma de ache so ehunu nti mesrem a mpamcho atiefo pamcho man penifo bibia de obenu bia obeti ma reho se mesrem a kotodwebufo pamcho mumboa me na akwala no ontimi entina wiase man so de adure de me ba no onyaka ye da ho no onya ye mam ne ho me no a chese me tete eba ne sa na nam so me pressure e kosoro nti eba sa me koya na me kwa akotana no sa akopim se omudi oxygen na de ombe ye no omudi aye na chese onya hota na ya sen abafi ti mesrem pamcho obi pia otie me bia kakra obia obia bombode anu mboa na akola no onya nkwa mesrem ti kakra me so me wo kan yo enti ye maame Aisha ena ode na desrede atu yanim se yemboa no na ne ba Mohib atakakra wenya hole in heart no ontimi kwaye akra no operation the number ana ye number ye ne agigi scan de ama no ye number eye 0530 507 849 0530 507 849 na ode kakra wa ho ode betumi bia ode aboa yen na ye de aboa yeba Mohib na yakwa akoye ni surgery ye maami Reverend Mrs enani dwumadie na edoso na so se Akoma ne Onua TV for meba dodo enti ye mana same app enne ye komodie ni nyina na osame app wi a ye regular panel members no omo so de omo de eba ba betwa so enti Reverend ye kan wie kura na so die no me batan papa time wo ho minim de papa time maami time asofo parents teachers obia then na wose ye because social media ni de ye ne den oni ya betina but unko pesca wie na obaso nsei acho balance ne maye ba one e wo so when I would ne ba wi ase megidi se wudu awrade animu a obebusa wo akoro de ne chair wo kwan ade ne fa so enti yen awofo na nkasa yen kan anye ye ho adwuma enkra ne hu yen se yen ye wo social media ne so na yen nyehwe na eno aso na yete a omo copy free ho enti enkra ne monitor na so monitor omo because enkra no they watch what you do than what you say o kan oya no wofo nti na odi suru ejai but ensesa ne sa ba wo hwe de wo ye den wo ye no eti yen no sanya ye tena social media ne so no ye nyina yen set time bi maye ho 1 hour a day to meme ye panyimu de meme ye ne 3 hours mo monye no 1 hour na wo so monitor wo ho na omo hu se wo so utimi gya to ho ya other things a na wo de aye afutu amom no omo so aye den omo asua menkura hunu sane ewiase a yetimo no etie on from monte hoda enye de wo hu no even ye ni so de no kra nye ni nyina na e no kre na social media woni ba bia nipa nete ye educate wo mo e wo sa niema we nyina ho ne bone ene ne papa ye mpa niema e wo social media no so ebebo ankra ne ye ya ye nim soko no wa wo nim soko kra ne po obi onim soko uko YouTube aye wo niema bebre wo ho ebebo wo enema ye kire mo school nyina nkrofo te ho kire sa kra ne bia wo nim patoma ni ho a afi ofa ade na no wo se niema papa bi wo so a yes obetimi akoho no akosua sorry ye honhom adwuma ye de honam adwuma so account na we fe wo ho no if honhom mu a ye ba honam mu enti nkra no ye che om honhom mu niema no moma ye mfa asetena mu so niema ma wo mo efi se awofo ni bi wo ho a omo ntume nye enti no aba begina asafo ne so nkra ne ba yen ye betimi a kire wo mo enti ye che om bible mu asem no ye mfa niema eye omo hu basic ye ni hu ni de bia omo ti ase no yemfa mra na yemka say no may take you over the church there be na mo ye de frafra mu nso so a we go a long way na abom and a teacher for teacher ni de obehu say we ni na ade nyina enti niema wo ka no omo so no omo fa na omo tie na boa wo mo ana mo dem say mo di kan dada TV ni radio no so boa e ma parents no so adwene e ba wo mo ho so e mo boa
Emma Bibia Ekosumaye. Yo, yeda Reverend Mrs. Ama Pokuya Obin Bruce, or your lecturer Kumasi Technical University, and Osaye Minister in Charge, Family Life, and a Children's Church, Trinity Baptist Church, and ne, or no, and a best shy and any year your discussion, or no, a ha, and or no, didn't any ABC. Now your fire boa phone crack to a bar. Now your regular panel members, Reverend Sia Apai Life, ha Queen Sabi, ha Peggy, and so ha no monso de my drink share Eddie Ababe bois. Ye be phone lines, so now what would say ye, all for would say ye, all the questions are banny in I bois. Ye ever cock pesca berry and I be coffee, no, I am mano or more engines. And Reverend Mrs. Amapokia or being Bruce Nidini any day, Mr. Yamide. Reverend yeda se papa nyame enhrawo na ansa na mekominia akosia ho no di Congo everbremi no yanko Charistic Ventures enho Charistic Ventures Zahara herbal products omunupa ewo ba bia adwaso ba bia ubenya bi ato eboa etu eyaw ewo unipadwamu ase sexual weakness oba ne be ma wondem enkoyi a kopɛ Zahara herbal product ni bi eto na enom ena yarewa ahodo nyina omunuro no eko etia opedodo atu atonwa no afre 0246 348334 ena 0248 569335 yekɔ Dedel spices enso eko natural spices a ya ton na wodi bia ye wuniane won kwan o jollof bibia opese onu na wodi die eno ane Dedel spices hotels restaurant any individuals ya ye wo fia nkran no no apebi ato omonso e number no e 0531 105545 omo de ye jollof for ho omo curry de ho omo nutmeg wo all peppers de ho and then noodles inko for pe nti omo ye bi nso a yetimi e de eye noodles no kopɛ Dedel spices or say taste day inside na ye Congo power day inside and them the Congo me ansa na pie enya sa okay to asa akaba we kra ba ni na ye de kaya je we plan the blue ni there which am say there me farmer and there we farmer because I na ya change no enti mo peach bar mo first peach bar squeeze ai just yes san mo pa cha mo ntwa na mo sesa na maye eyo eni ori anu akon dig down for no be eni Anita ai o be ye dwuma na ma why Anita kwa dem hu na se o ne mesa akotoro enti wi akwa Anita o ya number 0249 01 0249 0204 Aunty B yes dear me nua be ma bi ana me kye ne Congo ointment ba ko for so me kra no oje ye okay eti oje ye no ana ode ma ne ba girl osna ne ba ne complain itching no ode ma no ti akra ne ko itching woni body anana na se ti akra ne ko school no ode ko ye wasi akra ne ko na oyi so wie no friends that is to Congo ointment na to odi bi brem to bi brem no se ada wasi to bi brem eye papa me roommates na wo mo so titi wo ma na mu nyina no na bebre use bi because me use ye na eye me hu biem ti me recommend ma wo mo omo nyina use bi obia pebi papa ni se oko dani herbal mrom na okoto makoma 5 na de koma na ba ne se ya wo ma ni mace ni bi nti wo ka kire me se ya me kasa me kan kire abatan no wo mo ma ye ma girls ma yo ano titi wo mo ko senior high school no wa bia school no kwa na niam no provisions na wo to bi tum fako ba ma na ka kire mi o o se ne ba girl no ko school bia wo to Congo ointment ni to ase akra no kra na ba ma ne ma me ato eti me ko kire ne ba ko ne wa topa eti ne me ko kire ne ba ko eti me srem abatan no o me ko school a wo bia school no wo kwa to bi ma ne nko sa wo kwa akosra no visiting e wo school a to bi ma ne nko because school ni e fa infection bebre adi free hoba we nipa bebre pay use washroom school bi agidi pa e wo Cape Coast na sister bi ba ko bi na o say ne bana makwan no mo kofa no okohu washroom no wo so fa ne bana nko school bi was na school ke sie so na was sister baby ankura ne de mamba ne nko bi na mtehwe wonni muntia mane nkone to Congo mane na fa ko baby obeko bia sa na hote
baby amakomako on school that na achiche ne des unya ne tesa mo no eti me se oba ne ko school to Congo ointment ni bi fato ne bag no fanko odware wi anopa Aunty bi nkoshe na nem odware wi anumra Aunty bi nkoshe na nem infections are dozen e wo school da bia me ka say enkra o mu ko ebi kro mo mu ko junior high yi ne crèche ya o mu junso ye hunu bi nya sa case ni bi akra na junior high JHS1 wunim infection adoko na akra na ma affect nani akra ne complain say nani ohwe TV a ohuna de to da classroom kra no ohwe board so age so nani ne ko na ti sa nani so ye na hene woposa o say wa complain ama ne maame ya before no say no ka che ne maame say na se ye ne hene ne maame ne afa ne say ye normal kra yare na ati afa nani so omuma ne so mekire me make it mekire hospital omuma ne so me ko Trinity Hospital pankro no o ko pankro no atafo pankro no kwan ne so omde ne ko na doctor ne running the labs na papa ne tese labs am running no atwans na cousin too eko no say ko busa doctor ne say doctor adan akura kitwe we dey say wo yare a no si na abotrema eyini mra yare so ne unim Aunty bi results ne ba na doctor ne frɛ papa no so ordinate transfer say e no say infections no so ba no was serious infection it ya affect nani no ti mo ba ne ye running labs a munya ye mayenye yedwuma infection be na ya akura oso buza ne say oba no complaining say na nam ye ne hene da wo say achepa no taka sa se mu eche ne ma mo say ne aka nani ache eti ye man no mu ko school nkitinkiti ne nyina no ye fa concomitant nhihye o man because akrebo ha the same school e bi onu ne fie o isu KVIP onu ne fie ni ba bebre na kwa washroom so isu water closet ti wo de beba e de aba school ho eti concomitant ne de ye yusu ani ye man so yusu bi oba bia ti Congo shower na ma no pa ne enumere ma me bi ne ka say don't go there e ho kra do say menka kra na wo yo ba la nkoto ajai na ho say use Congo ointment who use a wo be hu difference kakraka try and test it you use na no pa ne enumere eti yenim de yeka eti de yeka cho ne say e bia wo itching ye pesa ofraying ye de ehia ye pa na ye hu the type of itching na wo no because Aunty bi ebi de eye hene ene hene no wotiti obi so de ka de pe na che Aunty ye be hu de how ye hu bosume dodo a about e be busabusa wo emfie dodo a wo so aba betena wo so e bia wo de no kra ye nsuo bi e na firi wa na mu ba fra ye na ye ni nkomo na Congo ni de wo a wo kra wo ni infection wo hu so anam ye ohene that used to be prevention is better than cure na wan kasa hu se ya de papa because infection ba beto kwam na wunim pa na de ya dokono wo and now doctor bi ka che me say syphilis prade the moment e be kan woni no any I just doctors no mo da ho no pa wie no mre ni anajo na say odi asam foforo ba your number ni 0249 01 71 0249 01 71 and 0204 61 omodi ane phrase here afen so wo ye be ma na wo nantam ta ye wo hene ha na apropro utibia na wo di asrasra ho mo amuta hye security boot no utibia na wo di afa ho mo ye mindset dwuma ya de bi mo na titu we di da wo gate wono ankasa edi ho adansa so no kwa dokoto obi Mr. Tony last week mba en drew wa na odi ho adansa a kire man bi oso no ankasa okoto obi so ka kire man so onkonkoto obi fafa wo na ho nyina kama ansa na wa hye obutu no na bibi e kama pompo na aba ade tibi na fatare so obe pai ni sisi a afa na eba so obo se na ahwete no e de afiri wo ensa na so honam ye wo hene a udware bi ate Congo ointment srasra ho na bibi a enye kama emfa emma ye Congo na ye call ye koti omo enka no mesi enche bia ye panel members do ebeji omakonwa ene ye kasafa raising children in this social media era ye brofo kese na so ni nyina ene se ne emma entity ye e was abre ya phones agi atesei social media WhatsApp Twitter ne de keka ho X ne de keka ho ni nyina kwan ben na obofo obehwe so a obetete wo ma e was a ebre wese mu ho enkomo na yeko ediye na yeko power specialist herbal hospital omonso eboa etu enyarewa te se hepatitis A B C D and E omutu ase wahrawa no ayekese sciatica aso usisi aso otu echi ya unompemu ebu wenya kompo a ni nyina fa power specialist herbal hospital na omuntu ase emfa emma okuma ase omo ofeyi ase Lake Bosomtwe
eben Jasbro filling station Accra nso omo okwabenya Pokwasi ACP main road eho na obehu omo ewo ho Takrade omo Anaji estate omo ben Anaji MA primary school no omunra Food and Drugs Authority ajatum eye edoya herbal malamix Herbatin herbal mixture and powder ena jirigajiri herbal mixture cough care herbal mixture ena edoya herbal tonic eboa ema wenum eda ho se wuntimi eni dia ubenya bi ewo pharmacy drugstore chemical shops nyina ubenya bi ato ewo ho opedodo etu anankom fufuro bi na oni omabo afre omo ewo 0244 594422 0200383831 na yenko Dank Herbal Complex Limited infections ni bi etimi fra eni enti wenye nnam yarewa ahodo etimi ma wadwen kra sai gonorrhea syphilis ene de keka ho no fakọ Dank Herbal Complex Limited na omuntu ase emfa emmaw omo wo Kumasi Pechi number 2 omo by City Life Hybrid School for omo number 0266 593330 and 0244017556 na omumboa na omuntu onyarewa ase emfa emmaw na ye Coffee Organic Tiger Nut Extra Fine Powder ope atadwe yanyam aye ne powder na ye ton na eboa emma wapomudin ekoyie wudidi a eduane ntimi and digest yi ani nyina eye how ene yarewa yeso kopɛ Coffee Organic Tiger Nut Extra Fine Powder ni bi na eto eboa enso ete wo kese a waye abro so no kopɛ coffee ni bi coffee ne di yeso de ohia ni insio dide na wasa atrema insia udigu insio dide ni mu a no wanu ose kanete se koko no nefa pa no boso ne di ebeboa opa yi mesrɛ kopɛ bi ewo Premium Nutritional Limited Poku Trading Freddy Men's in Crime Eastern Region chesebe bia region bia wo bia de supermarket bia wo ho bia no yesre wo kwa also pe Coffee Organic Tiger Nut Extra Fine Powder ubenya bi ato na wedi na aboa mo apomuden no akonkan na ye call Good Morning Herbal Mixture so omu endro Good Morning Herbal Mixture no etu yarewa se honam yaw ulcer obawbu nsa na emaye wote yaw ani nyina eya tetesem kopɛ Good Morning Herbal Mixture ni bi be ma wonna nsemu enkoyi ese heaven nko bitide wa ha na kɔto aso ewo heaven honom ti ni nyina eye Good Morning Herbal Mixture pressure diabetes etu ase e de ma for Dr. 3 days ewo 0246 594117 na afei ye kwa akowie o pe oba bi na wasiesie o ho ama ho ayefe papa de a enoa ne Glam by Naya makeup oye makeup for engagement o to bedin oye birthday party o kwa ye social event bia wo ko bia opese Glam by Naya osiesie wanim edema no yesre frɛ no e was 0209586283 na Glam onsiesie ho emfama osan eye home service ana office service baby a wo bia o de frɛ no say Glam me pese obesiesie me ho edema me obeba number no eye 0209586283 Glam by Naya makeup onsiesie ho na wenim enye akona reverence ya apai live pacho ho ye biem the road is clear no shaking My God is autoconadu when he talks he does etumuse etumbo etumuro etumuda tusame de wani osowa okay any queen pacho ho ye de na me anto ya ho aye fe dasmini holiday ni weekend ni bibia hyehyɛ yie bibia dabo bibia hyehyɛ yie ma ye de nyame ase papa yo enne ye se ye rezi enkra emmatete emmatete e wo sa social media empempensu yi enne obi saw ne phone na ne we do Facebook ba ku ya be kan we do TikTok na WhatsApp yi chese about time bre o sori anopa wakọ adwuma o de phone ama oba o de onim se o de ma no na wo hia na wa friend on so de hwe niam ani kwan se o hwe e den about time moye e den he you Aunty me ti ayeti efuo nyina efuo joso e da wo mo se brebe o munye odo ne akomapa o mo kan ye ho me nyina yesua de
say young money say ya me madwene de ya matter nine enye social media ho debi social media wo ye den no ko sa phone na ye de man no asa sa akola no ni score de to phone one to man ya about time yes okay kamia koye say ya ye ho say ya abrofo ye live new style of life say so wo hye ye makra ya wo mo a enne ye nkatwi ofie brofo nko a eba ne sen awe yesimu sen se asante akanfo na afedie ye gya ya mamre ato ho ene yesua kwasi broni die ena brofo na akora nya time ehie ye kasa ehia ye ne ye se meka kasa meboa uko social media broni ehia se ene ye wo fufuo China fo akora de no mo woduro ne wo mo omo fufuo ya benkan ne nkatekwan sa omo nya bro mu sua ne ba papa na fabra yen ye ha sua trafo akola sha wo de phone man sa so wo fanye de akola usa ka wo ba adwumen wo fie te bia wo so frɛ no we bisa ya wo ye enti na wo de phone na man woni akola ne nete ana ni panyimu bia wo ana wankasa panyini no kora wo betimi afrɛ fie na ya cheke ama dabi oh senye den a obi beben wa oye panyini a owo phone wo betimi afrɛ bisa okay ana phone no kora no ye wo enkola sectesa e wo se omutimi ko YouTube kora ye wo enkola de but me nya da jin create enkola YouTube ma me ba jedie na ni abre doctors ne ade bebre create ene mama wo mama tablet toys ene wo mo hwe ene ye wo abatan wo ntia nkola wa mu kura wu dware akuta phone wo no aduane a wo kura phone and if you go to Roma do what the Romans do ti akola no wo no wo sua wo ye nyina akola no wo hyew to hu se da bia mama ni daddy phone ya enne wo nyu kurukura te wa mu ni nkomo e ba ne sen ya niema nyina sei phone kuro ya na akwara no de no nkosua efia wotim eno na wo ena se wusan gya no kra na afekubo ka ho de a ene ebo nsem a ho ko wa kire ne niema pa okona dan fufia eho so ntie ne ho enti de ye hye no wo hwe bi okosku ankomo aye bedie no oni phone kro ba o press obefo maame phone no ono so aye den a kire enti nka yemfa nkola ni sin kola akwem awofo no yenya strict okay na yemfa wo mu nsi wo mu gina bre enwu sa ha ye nkola na ema na maame panyini ode ne begina TikTok oye na ne baaye na wo se me na aye me yes ba so so mo de nkola ne ba to ato obo na wutweni no na afa onyi no ohwe sex wo hwe we ya na ye onwama TikTok na wo de na koka ho na wo de ne ye no wo ne ema e wo atem didi ahodo kasafin kole ko school be jana na ye ka di asemo a eso m ne create ye mfere hyehyehye na no me TikTok nkola ba miensa wo mo nuru ba 15 years kra ye free school abo mu kru no ye beje e na o ma me suntimi nka hwetsa me bani a ada no nka gese me de wo ma papa wo so there be and child abuse ye child abuse the work can so ye child abuse Te also use child abuse. Na di child abuse. Every ho. And they eventually want to queen. Oh. Say ya ma ye ni amra. Sister nkola na gye nsem. Na nya ye social media eboa. Wo hwehwe obi dadada na hu na no ko social media. Obi hu no. Na nso ye nyusu no one kwan. China fo na o mu create ye no. Wonim so o mu create di sua de. The last time na me ye research. O mu di si ho na o mu de ye craft. We ye watch. We draw just a near man no mudi suano na fabra ye mem na sanka me de minim set said you working say bia we bia enne house help some no hu nsem bebre nti o so me de me fa house help and then cry am akwan yo mu ofie nti mama of phone should it be a smartphone she said na Reverend Mrs. Bruce say kan
opa yam phone na sa wo hwehwe na ubenya no ehwe na nkura ni na smartphone no be bo no bu ekita na ekura no no when the smartphone kra na woka no opa no Samsung wom de yede opa iPhone akola 10 years kra ka samto phone ma bisanse opa de o say iPhone and otimika me iPhone 7 no opa de abai betri ba ne last born was mama sabi utu kwa breme phone nams de hin bia was me Samsung here we use you there be mama iPhone na yi kra no abonitiri ho yi 15 naba no akraketo anu ope akola 14 as 15 ka de ope me from sika nkoto iPhone 15 fama no ye ni a kire wo mo sa enti no se media ma no se me pese or stay in touch to say okay e one positive side yeah but sign na me or bad time papa no e wo sa mitimi monitor de me ba no e hwe na je se no papa no a o sua no bonwunu kese e ma me fa say wo tete no na make say e wo say ye ma ye nibre entete ye na ye tete nkola no obia wo ye steady a wo tete ne ba no onya bibi nto ho wo kwa abonten be wo so ho ba bia akoye adekura wo koye ye first nye maame mu ye bi wo se maame nye first because maame tu kwan ya wo ye da obeba da na me bom pai because me ko bi fi am maame timi tu kwan be na wo twigya wo mo me fie na bi no me maame okwa ne menti obesan na ne hu ye mehi obi ba ho no apam no timi sansu obi anyado a opoto nsu no watu agu so na ye me se manya maame e di e maame enso se na oboa me nyini ye mi ama hu se na eboa emme masem bi a me nkrofo bi ye no mentimi anye bi ankoduro fi se na me ni chance wuntimi mfa me ntu kwan ba na madam fugo a ne boy timi de ntu kwan na ye me fe me fie na ebi ni o ti wani bre se wo tete wo ba e wo se wo hwe all angles wo kura phone na monitor e de en wo de hwe e ye toys ya wo movies bebre ye nkola to e bi ni wo hwe ana watera ho akola bi ti ho o maame na opa e drum sa to mukom o ka so mbekisi wo mo eye se a no ayi na ni se hwe ogoro wo mo onim bro de wo pese wo mo ye no so sister Arahu I mean reverence ya ho na ye nti ono so ne de kakra na ye mbie ye phone lines no reverence ya ade ayeye asofo so mo chefa wo mu pa o chese enne no to say de na sof maame ye ni di nkomo no working awofo no wo asodie na emum asofo nso mo so mo wo asodie chese ye tie mo sen maame ne papa o me papa ka se ma bia metie ba me maame ka se banya enye free nyame sofo ho se ba se de na chese enso na mu de akoye Genesis Revelation Exodus na enemrem kajetia Dubai ne tesa no ne kaso ansem no monka bi nkyere ye sign na e wo say ye nyina ye fa na enne social media no ensay ye ma me da was pam say your topic very good ana me hono say obi bia otie yen kasa obi bia otie yen na otie program otie ne ya ono so abeboa na on Bible say kire abofra no kwan papa na wonyini a wanfiri ho ya woniema ni bi wo ho ene ntete ni bi wo ho a ya mfa ntete ya ma no from ashase no enjom benyini no na eniema no ayenwonan so at as a social media no very good pa eboa obi o wa brochire obi o wo Ghana ha obi a ote ne nka che utimi hu no etimi ni di nkomo bi esese woni ni die bia cause ye her first said the kwan a wo ko ayi your friends dum PMP ho akwa call la ya obekwa kudi sukura nsan wanye obi wa broche na kasa betene no adum binti no kama nimdia nyame adom wode ama China fo mu dia yesa na yema wele aboa nipa bebre but eneno ade ye papa no nipa bebre fa so e de ya de bone so atase minim obi a obi de na phone na ma no a wonim phone ne mu na o kira na so me pese me yiska bi ema obi enti boa me o wie ye no oni pakro no ni code no kra no onim beto onim kwa obefa so abono
na odi code yi man ni pai ah Jesus oyi nipa no sika no man de aka ni nyina wa ye free so ade papa no hwe na wie akwa wie minim obi a ɔte asɔre dem na omo bom paye nkofo shababa loborobo sokotoro chese tonsa kese pa wutie no a ɔbɔ no asɔre dem ho na obi texting a message ɔte pepepe ɛwɔ no phone so I love ofa phone na no di you asoso ansa na obeto ampa ebo but wo hwe nkramofo som a kramoni eko asɔre dem akwa akɔbɔ mpa ya wawro ne mpabo agu abonten ojinyame di se mpaboa na wode agu abonten no oba na obi asesa nyame na okɔbɔ no mpa na obema ne sika amana asa akɔtɔ sa mpaboa ne bi kramoni ebreso se wokɔ asɔre dem kɔbɔ mpa ye na wo de ne ka sen na se bere na so afi na ade ka na bere obeka cho se tena se twen no ntimi ntwen akɔ next time no aba but shayen kofu yi mame Jesus chasa enkoyi because niema ye ene niema ye de phone so no ye no eye papa but eya akɔdane bɔne enu nti enne no so obi bi etie no obi tie ne ye na nsem odi bi betu no ho foa ebeboa no because me hu no say mobile phone no eya de papa but niema bebre wo ho a enkwara ne sua wo phone no so a ama o masua ne ye boni bebre wo phone no so so unti say phone kura na ade ma oba o say otimi control ba no so akola bia no e wo ne age so na okwa abrochira obi ni 18 years a still ano oda so hye na wofo ase eti keka me nko a kan kwala no ke control wo mu obre bi say saa bre we de obetuma yiso yam phone na saa bre we de phone na aye yedi sua de ne ne de ye ne ma kase ne de unya nuru ho na bia na onipa kro ne depend ni school na okono so but wo hwe nkwala na ene no ne ye no chese enkoyi ha adwene papa chese emu kro no ebi asisi manim last time panyin bi eba me hwa asori panyin ne ba ye no na me hu no se oyobi a chese oyenimdifo but because of yare enti no ontimi nkeka na ho enti panyin no ba me ho counseling no na e wo se o ma miska bi but na ska ne bi e wo no phone no so ana o se me ma obi e me send diska no e ma no ana me friend me sof keto abako sofu mua me friend say o meje na opanyin no phone no omwa no because opese o send this cap bet on say stroke na ya chi ndi ne nsa no intimi control de beta dwen ne de eye adwuma enti obusa opanyin ni code no a ono bo code no chese wa bo code no egu ono no phone no wa smart adi code no e de egu ono no phone no so ono no phone no ana odane phone no de ma obi foforo say say nipa na enyema nipa no bet no wafa panyin ni code no dada o panyin ni ko fie me wo ha na ofre me wo say nyame nipa na obo nipa ne din obi ayi sky frame phone so na me say hwan ya na obo din no me hu no say eye me sofo keto abaako sofu mu a oti nyame fie to evangelist dina samwa ono aso ne sofu ketwa sa ni code wi ani sika nti e ade a sofu ketwa promo ye pa 0243114497 03224980335 mu a mo hwe ye na mo tie ye no mo betimi afre na mo so ma dwen kire e wone ye topic hu sen na ye befa so a ye ma ye betiti wo mo enne social media bre ya phone 2 years crowd man na we do TikTok 2 years so the man na we rap Facebook saying na ye be ya ye de ebetete ye mba na ye twen mo call 0243114497 03224980335. Hello, good afternoon. Good afternoon, Aunty B. Me pacho o ho ye udini baby a kasefi. Your problem officer go call saba. Okay. Pacho ya mwe die e bwe papa. Na sabi die. I just say man shembla. Shembla.
If you make a family say, he be a woman to than you. If I suffer a man, a bit tea. Now, it's a big school. Now, the make it fully big it a follow. Then, if your money is more color, so, well, let's look at it. If you don't see that to if I send my only person, so better to get my money from the boss. This is how it's very for you. Now, so look at this school, and if you have to be no, my football, for nothing in the children. No, 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 to show them up there, not be chat. No, 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 because the rookie, oh, could be super. No, no, says after me, no more to the knuckle as a some more. It's like this one, minor. Yes, Papa, 0243 1144. Yes, some friend of Mamma TV and radio set the volume now conform. No, my intent, your muso, Sabia, we are between Abex. Hello, good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. One in my hand. Yeah, I do 1937. Intent, you now inquire him. Where, dear? Oh, money. Me, I mean, some Kakran. You can say. Can you take your own now in my hand? Yeah, they are not trouble. I know you're the trouble. No fool, you're the trouble. And a Bible, you just calm that say. The crocodile corner on Fasel, Fasma Kayan. Now, we know one thing. Entity, yes, Akofa, Abba for Yaman, Yadma. It is 1937. Yes, just a buying every. Yes, Atuko. Yes, some of my intent, no one animals so ate me, Abetre or Madrid. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Wait to me, Angela. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yo, me pacho dini baby au kasefi. Hello. Me pacho. TV set no my volume nem from cry. Why pacho I say. Aha. Right, Mati. That's me Jeffrey. Jeffrey Accra, I will town. I break town pacho you. Phone reader a year, but it's a phone most a column papa. It's a phone account because a column of school. No, homework my column, no calling for a phone too. A column of secondary school. So, most of former secondary school on last year. But most a column ana designer ana we mo mo ko so foju so mo so no mo go so teacher photo kan teacher photo papa pacho ya da so papa hello good afternoon pacho mi do wa ejewa pacho ka se fi himfa me ka se fi stress ni akala me baba ya 16 years na we fi UT program here in see na so me see that's why man young phone and after me hacking account of one dente obano it is ya me kon kola no phone no e papa me ya le tapu phone na me dey phone no me tapu no na no phone no o si ane dey on bed young phone dey on pe o hello good afternoon me pa cho me dey yes me ka Africa cafe admin city me pa cho ye tie o Redum pacho kasa. Oh, wait to be engineer so. Hello, good afternoon. Afternoon. We program what you need. Me pacho ai. Na aka factor no na pese me bisa no question. Pacho kasa o tie o. Aha. Me kata Africa nation. Okay. Na me question me say as a senior pastor. We training another pastor bi. So who should buy a pastor? No pastor no. Yo, ye obey ya no, obey ya betina konyo mbio, obey yi sa question na no ama why. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Me pa cho dini baby au kasefi. Ba je na abeku abeku kasefi ban so mo. Abeku pa cho ye ti o.
Because my brother, in my family in here, we should be authentic. We should know for me, because I'm show me because if you can abandon, I'm not sure I will for you to me. I go control. I just because she am down there. It's a queen color now, and crying. Yes, that's I am Uncle Swanty, and I'm on Cheyenne and so. Hello, good afternoon. Hello, afternoon. Me Pacho Dini baby Al Casefi. Hello. Hello, good afternoon, Pacho Dini. Good afternoon, Aunty. Me Pacho Dini baby Al Casefi. Me Pacho Freddy Gifty. Me Casefi Ashama. Aunty Gifty, Pacho Yetio. Me Pacho. Phone is with teacher from so almost all the time because me back school at SS. Me person from phone in school. But almost a phone no more trauma note but first it in a year school note no more trouble body so but to see the see and sister being note no more phone so I'm going to last day I me give the phone to film money punishment into me fret teacher need to know say auntie to see the phone so no more note go so into the see the enemy. I someone to give see. Iradem way. Amen. They are very fine. Amen. 0243114497. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon, Papa. Me pacho udini baby Al Casefi. Me did in number, and that's a few constitute. Pacho say from say lumba. Numba. Pacho you, Pacho Kasa. Me kasa see community too, Pacho yeti. Meso topic media after na Bianca. Na otu bia na bisudi kan botimi asen tisua. Nkebe boa. Me Pacho yati. Na me tie ne say yen school ya sorry any o minor kata na ama we na aba uko country bi so WhatsApp crowd ni issue enso ngana hanu ni su bibia yen security system very poor yes ye fight bibia yes yen na ye cyber bibia no e bi nyina aka ho e ya akola ni ka to me get access to some of the social media everything for na we na akoso nti say ye best employee for no mo so mo be ye kwan somebody we know somebody been so there account I see a teacher and call no ya mamri you go to the schools uncle na storybook or can e brumina actual storybook no and ya translate recently almost translated books be e dey ama for the new curriculum no mo ye what somebody do believe said the story of the film is a book no en fi Ghana en Ghana for story we na book na ba what I said there na enkura ni o mo left from right and I right from left papa me nua bema nyame hye wait me engineer so 0243114497. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me pacho dini baby Al Casefi. Pacho look at just because we tend to say good. Me pacho man time to say good. Time district. Oh, okay. Yeah, that's papa. I think I get you away. I keep Mu weche wa ya die so tie na wo hwe ye. Yeah, papa. Captain Smart mu be we Aunty Kasho. Yeah, that's ye yon ko ye ni me. Yo, na me be da. O ma pa mo ba. Me say me say mo ba na mo say no school no. Can you buy na the my second look at the clock tell over 6 years. Okay, for her must say God now dear no. And then the bana bebe ma anyway this is na bebe ho. Send the echo media. If it ya Nsem. Ya Nsem irade mboaye. Na ye ma yin nda ho. Hello, good afternoon. Wait to me engineer. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Namka sa krani peso be kasa. Hello, good afternoon. Good afternoon. But dini baby I'm Kasho Bojaase. Bojaase. Yeah, that's it too.
phone de ekwan bia so ebeba mo fa no de be on be use but our phone say wash no wo control mo because anyone so mo fa no wo share ade e wo so nti yent me hwe negative side no ko ten no nka say emboa na se bibisa eno ani say our phone be monitor na o ma hwe say mo fa no on be use no kwan pa so nti me so ma de nchara kan ya papa when to me engineer so you befa calls by me and say bia ka ho na ya ba queen ya ba Peggy and Papa J ho so the youthful exuberance dey no so abreye. Hello, good afternoon. Good afternoon. Papa Jodini baby akasa fi nyame ado. From I can for free akosomo. Isaac pacho yeti o. Ente phone e ba no e pa. Mensu me di blame baby can man penefo no. Even there, if other countries now, in the idea of why you didn't call on and sana, you the phone out to so. But what my dear? Yes, Ghana had the you need to be a colony from class 1, class 2 to class 6. Colony did that to the music and then you that you may it be no sir. Ebi no sa ejunu bi no ma ye bi man kwala ni se wo ko phone so a cause app say we search ni ejunu a say we da chi no so yin na awu phone be boa de na sempani phone na fo ejuma pepe bi am kwala ni de o ma ni da chi a ene phone de se se kwala ni su e da se ni ma pa mo papa ye fam ye no bi enka ho na ye mbra studio. Hello, good afternoon. Good afternoon, Aunty. Aunty B. Apo mu ye papa na also me adum. Me de Emmanuel me kasapi masabori. Mpacho yeti o. Nia mama ni ba yo ka kan no. Aunty B no crow. Me ba our secondary school here of what year obetro what no mucho obetro. Ni mama eka me plan say mama ma akola no phone akola na request phone na so mama to phone ma akola no on prefer akola no be ko vas and sana ma to phone ma akola no so ma bata papa no pen ba ye ni so so ni tie so nti abata ni bi hon ma ana akola no so to phone ni na on to phone ma no ba no ana say ana bi to phone ana ko school say sa bata no na no ana mo ma ye da se papa me nua be ma ye last caller. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Me pa chodini baby akasa fi pacho me ba pa kon me fe takade oba pa kon pacho yeti o pacho yeti me say see me dey me kremi abe bebe na se ka se so me get aspect in kwa dia ba ha kakra me try say so ba no show kwanso ama ba ni Kristo mu da Kristo mu shua ko she okay anako o shi ma ba me a ba chi na akowi ase na ba she me a irabe ipo so ya irabe ni ba so okay ipo no ye ko ba che ba ni Kristo mu do ni Kristo mu shua e ka na e ba bo ama funi ni engine so ko e ba no kwanso oba pa ne ya papa sa wa be wie your course na ma ye why nyame nhira bu na mo pesa mo fra mo ntimi amfre ye da mo ase na ye ba studio Papa J asma feel style bi e bi say me say boko Aunty B e de nyame ase papa phone de eye obi obakasa phone nya bia na chese won ka nyame no krasem na mmom na negatives no and then also about time no ye nyina well Aunty B won say season bia ne de eba obeka ya way back na social media enye loud sa no na ye wo other platforms na enkora use omodigi omani obeka ya ne wo graphic bi oni pen junior graphic yes na ye home enkora no ehwemu ebi suntisua kenkan from junior graphic ne wo programs you ho do na e home enkora by the fire side cheche kule cheche kofisa yeah na e cheche enkora ne ma sa akora bibia hwa
your time a man nkora ko TV ho kwakɔhwɛ ene se wo hwɛ a ni nyina aba social media ene radio kra no ye ni nkora program or radio so TV programs kra no ene nkora de nhyɛ da ni ho sa but first na nyama nyina wo man nkora de ekɔhwɛ ye di nyina akɔ social media obeka say bia your social media so de nkora TV kɔhwɛ toys any games ni ade your toys ni bi wo ha o hwɛ ebi wo wanye very careful no bi ka guidance so guide nkora no ebi wo no mo na wa nhwe ni a e promote gayism your toys are gay toys o you are phone bi wo ha ne ba ekuta phone say a o se me ba no wo de phone mana oni phone mu say baby obekọ wo phone no so no ukwa panyin kwa wotimi nkọ etini wo ja phone no e de ama ne ba no na ne ba no da ho say no ne nan mienu wo soro no phone no kuta no miemia so ento kodu cartoon na onim say it's about gay according to video into all share cartoon or getting interest na actions and videos na opeke into mami bi wo ha ne buy lesbian onim yes obi wo ha ne buy lesbian pa yes because if phone no ekuta kwa na onim phone no otimi ko phone no ye ne ma bebrebe enye bad sakra be use phone because a woman correct how to communicate with others what you say me brother girl obe 7 years okoni man art so drawing so onya me good in drawing pa into the bad dey na me yema no na ma chene say no next time say basa ye ka say bia draw bibia oba ha bosha ha say bia draw ns ebe yi aba na wa hwe so no wa den na wa ye eno na me dia hye ne trim but so jai phone no ma kora no say onfa phone ndi agra ene nkora hwe videos bebrebe a YouTube skills ni bi nkora bebrebe hwe ene yem function penifone team say enye nkora video be no so ma kora hwe ene akora bi won mo ya akora o actress but ye mane acting penifo role ene tima nkora role say akora wo hye no yonko akora no oye ne lie ye won nkora actress kitinkiti mi modi no aye beifo yes ye kira akora no niam bi a wonye den onye ene won nkora mo talent a mo ko talent show so mo to do honyum kanu so de nka akora ni odo honyum de ene sen akora de we to do honyum ye won nkora o mo ye rappers a o mo rap o mo use pornographic words o mo rap on talented shows on TV reality shows is going on ni nyina ka ubi na esen nkora no we shouldn't stick ya adwini nyina say nkora no social media no enye man nkora no eye but they need guidance baby a level na bedru no ho na esi akoye ho na yesu bibi afri ho na me bisa say guidance me de say me maame papa or the phone amount fashion ade good as a mother as a father no ekwan be na metimi a monitor say ha me be yi hwe say na wo can across the legs no why you na ni to hwe baby who said that there ba mama e ba na fast no or the aquatic site and the oye fe when fast won say ade na o hwe no say mama hunu a ompere intano sa no why dey na o switch say akwade ade akwade be busa wo no eno na wo say we dey wo de ma no obi won makasa ba me be say bia me hwe aketim panyin sem video aketim panyin sem ya akora o acte adobia akora o acte but also who product kwa o ma akora na kohwe no so because am kwa nya acting bi wo no mo ya directors ni producers no man kra ne emfata san kra ne ye yes sir but now oba is na so o ya akora nti no oba ne show so enkora video no hwe but content na ye dia ma kra na o ye no enye enkora content so the guidance is very very important na yensa masa programs na etete enkora no ensa emra biom ene enkora no hwe TV biom o Debbie ati bi enkora telenovelas na enkora no hwe this time no kwampo no nyame wo mu enye fo enkora those days cheche kule by the first idea okay mama do kono betena say na ye body anya menke yo now enkora ni sua kokko na se be moral lessons behind no na nkora na hye usua den o se me hu se onyi kwase kasa tia panyin me hu se ni kwase yese na eboa ye pa those days ye ni me na me hwe sa nyama ne pa enti me nyama bi wo no ma I will never do it because me nkora brem no usua better nei nkora na guidance no way irade ni ye boafo Peggy and somehow this ye be ne dey na ye yi Gerard na Aunty bi asudie dawo for so a teacher for sorry yen yin say gone with the days na so bi be cho letter cry o ka na ntwi na wo di ababrofo o peso cho na asem no je se o ka na ntwi ana se ne kasa wo ka na wo translate ababrofo first no o cho letter ko mo bi wa abrochi a process e be famu ansa na akodi nipa no
Say edu no hokra so ya asem foforo because metim de ama papa je odu kwan so na waja to fie on fan kompo. And the social media no aboa ama wiasa ye ketoa. Aboa ma bibia ye bia e fast. And now person no bi kra ye adwuma mu interview what ya na what baby. Na one ne kasa. Wo de yen hwe yen sorry. And how many of our brand and maba on kwa sorry wo so kwa sorry. First nko bi kwa sorry unim se okita ne Bible. Yes. But ene ye kwa sorry in kita Bible but wa kwa sorry and as of bebe a preacher ye project o me Bible mo on quotation bia ya project bibia enye fe amma bibia ye so easy first ne ma akwa assignment a either so obekọ internet cafe ana obekọ ne yonko a etikopo ebisi ni dem na wakwa ye homework na na se assignment no hwe ye universities no ene bibia is about social media yentumi enyim film yanjintum se computer world no ababa beste abetina na den na yen asofo teacherfo awofo yeye anti bi yese akwada no osua de oni ana ose eye etodi bi anye social media omunko so enfiri won mo omusu efiri yen ye ho ofie maami bi won mo no oye social media gbe oye photo gbe sebi bikini kwa no besha obeso di twa photo no ko to TikTok inta kwan obe press okwa ko hwa de kura e wo TikTok wonom nia wono so wonnim phone mu kura no wo hu se ne yonku ba bi kuta phone inti wo press obeto phone ama akwada no de bi e ka se e na akura no wo classes na wato phone ama no e na odidi nsem phone akura panyin bi so agimi pa mintu se bida ya kenda pa ni social media nude picture by enye oba panyin na de koto e ya akura classes na koto wonom addictive no eno ni asem no addictive eno ni asem no anti bi ade bi a aba a ebe kire nkwala empanyimfo nyina de na yenye empanyimfo no se ye wo se bebo nkwada ne de a yembo mo kwan paso okay ye beda ni a kire sa nkwala no ekwan ombefa so a ombe use social media no eno obi di social media ye adwuma nyesika di pa but edinti ena mankwala ne de omo abuse no ye media foi pressure ye de to nkwada no so social media no okono okosha na ye ne se kwan be na mefa so a baby anipa ase mesu wodu no wo so oduru na okosha ye den ukọ ye den wo so de koto ho ye den wo so twantro de koto ho ye den atam no ati bia no ye hwa ne ya hwa wo so twantro de koto ho ye den kwanya obi be faso aye panyin wo kromu anne no eno ne nkola no mo hwe wo hu papa je de bia papa je ye shepe kasa papa je dem nta akoda no so nya ko social media e wo ni tirimu se wo sam so me ye wa kwan bia yes to attain adulthood enne no e wo nkola bebre tirimu enu ti na wudie bebre ekoso aware bebre ekoso akofo bebre ekoso e social media na ntinkura ne be yo mo den anti bi parenting is very very important. Okay. Ya ma akwada ne homework. Odo phone amano. Tina ho so wonim phone mu a tina ho ne bo anamu nyina mo ye homework no. Akwa be betimi age obeye de obeye ansa na wo ye homework no. Obo obeka cho se network ne nya adwuma. Obeye homework no so awie ansa na de obeye. Enti nya no ne se wo di ama ne se yesi ama ne homework nti na wo gya ne sa. E wo so so wo hobi. Na wa guide no. One wo se ye man kwada ne ye nam fufu. Anti bi mi de men kan na da wo se eye die kura se bi ka cha akwada no na wampre ankwa abonte ma obi ankwa nko kire no sex education eya sembi na maba na moka na ye kukuo mu asem a eni kwanse nipa ni din eba mu a anase obeche se eya anti bi hu asem a baka asem ko no to akola ne tirim ma ni hu na asem esiye na obi kwa abonte a wankon kakache na ye na asem foforo. Okay, let's make the children our friend. Sebe asem bi onwo so mo kache no mo kache eno kwa so na se wo ka sex education so fu no we wani mbodi as they say what to bomb baby se wan kire akwala na obi be kwakwa kire no mekasi ye nyini ba yesi obi so no mfumu a mempene obi ye osi a mempene be na ye nkasa asem ni nyina nkire mu baka kire akwada no mane hu ni se eye bi menka se woni wukunu da ma akwala ne hwe ba mane hu na de kro wo sexy mu
na on pre ne ho kwahwe na me maame wo bebe wo se sebi kotide nya kabasta na atwam se na ye nimu a se de ne maame ne ka na eya asampa na omo ka che ya nke na ye nya na so te wa ye mfa mema ai asam wo ya wa ken me headmistress Kumasi girls tell kuaba na ye makwan na ye ba fia o se ade na mo ko chesi no o ye ntim na mo ja hye ne den wo ba wie school ye de tamu na bu dwane and the Kumasi girls ye page no so mi wo se mi kunu ba kra na mi dwane say what you say edafuno enna maame de kan ye no o se kotide nya kabasta na atwam ba na ye nti ase enti se ye make sure say ye de sansem ni nyina hye nkwada ne tim ye ka twom we eye a we eye b hwe ni pass mesi kwan ofa so a o use social media na wa ye blogging and am for bebre ye blogging the jiska ye da say enti bi say ye betimi ama social media no ni influence na kofomo a young guiding kwala no by making them our friends memma omo obi nkokere na abontene so wonim funu mu a kire no how the fa how ye ni say eyese we ye ni say eyese we ye ni say eyese enye sa say ye ya ma ya no no ano so a omo mo kwa abonte be kwa kusua aba be che we fi ye das papa J na Peggy na wote omo enka no enche bia Reverend Sia oba be samne up on queen oba be samne up ede amaye na ansa na no na ye ka kire mo say mimi nda di anim yi ase ye se ye fa date no emma na date na yo ten we eye mimi nda ye di anim yi a echina ye nyame boa ukuada ya wada efiada na mimi nda no na ye baba be di fufu eye Akoma FM fufu party eno na ye twen se memenda ye yina ye ba baba be di fufuo ye se de ohia ne wakoto yo a wo de beba aba be di fufuo no wo de plastic bowl ba ye maw wo di bowl a epai ba ye maw eno ane wayowa anase asanka fabra na ye yina ye mbra emedi ye fufuo ma omo boa yen e de aduane no ebebre yen saada no eye confidence eating place ono e woda kodwom ono ye aduane ni bi e de amayen na overhead view ono nso ye aduane ni bi e de amayen owo Akoma FM ye chi he ya na ono nso ye aduane ni bi e de amayen after hours chop bar and drinking spot ono nso wo alonga airport road kwan no so wa railway crossing no ho na owo obafo wa owo de chem so na sisi chop bar enso wo tano so Stay Bright Chop Bar or Adrian Kwanta ono nso e de aduane ni bi ebebre yen Betty's Kitchen ono nso e de aduane no bi ebebre yen etimi menda enyi wo ho efiri mu brada ye nyina ye ndi fufuo ye sesa da no e na ye di ye 5th anniversary Akoma FM ye bae na ye nya 5 years enti ye di fufuo e de a climax ye 5th anniversary no enti ema obia enyi no ho efiri mu pa ayowa pe wasanka ne fabra na yendi fufuo no Reverend Sia Apai life ye ke twatwo kra no na de ye ka ne say awofo wa asudie asofo nso asudie eda omso enti tu unuanom asofo nefo se bi okwa kwesi ada no o magina opit nanimu a aya mususu nko Revelation Exodus ni we say no Genesis ni ade Leviticus ni ade ni etie sa ya bro monka de ne ha yen bi nso enche so to asofo no fo na ye fa dwumedie ni mbrawie am say the empesa me kana say Bible say chere abofra no kwan papa no na wonyini a wanfiri ho so ho enti no enyame asem de enema bibre na wasem ne mu ba de betima boa yen am ye ma no adie no ma bra bonso ayen koso na wose yetimi ye den ye de kire wo mu so ho enti no me hono se nipa ne bibre wo ho a efa ntete ya ye de tete ye ma no enhye dan koyi because enema bi wa hono se bi a de abofra na ye no kra nkoyi a inside so betu no fo ana obeka chance bi a ontwe no ho no ontimi nya den enka nkire no em say obi bisa question bi a asofo no pode na nkampese obekwa say ne nipa bonefo de nipa no ne nam no ye nyina oni obi nam a oni so ya akoma pa na ode una until say bibi besi e de wo say ho eduaba na etaro ho eduaba na ye bone pa nti ho de mpa church ema ye na me person ka me boa won say wo kan ye me di so say evangelist Dina asamwa ono de o me ye kire no kra ye news he ya say nipa no de bia yimomo mame no na wo hwia no ohu yo ma ye kire no
Go for blaming isade no me ye chi no se da bi o di tu obi afo am we hu say oni sofo ye adwuma no nya gidie wo mu a ye mo ne kro no e crime ade no ye in criminal ade no ye no ye chi it will kan ne de na nya me nwa kra am say kakra me pesa me kana say na Nsem bi ye kaya onipa bi ba station ha na owo yare bi e wo ne nan na ne nan ho no pa I'm saying introduce no ma sofu bi but asedan kanya me say enema erade ti asefo de me ye no too much obi no the same problem na ne nase ahonho no omia se ya na ne nan no atom oba me nchen no me ma ne 3 days pe and asedan kanya me say omuso mu di akota male bolega no mu nyina up to now ne honto no oba ye no erade afa me so ama yare na nanke yato ama no sunsun na ade bia wona chiwade o enti ade bi wona so amfa ade na chiwade anka no a obeya ya enye yida but me ya kwankyere de ma no me ma na kwankyere for 3 days no en oba me nchen no ne nan na nanka wuti a na wodon nsa mia so se ya na atomo no en ne nan ni nyina atwetwe okay first day one ne papa ne ba en ne maame anka se de akire bai because ohwe tumi a eye adwuma na bomodia na bra ne behume okay amekase nyame dia no nyamo se adanse a wunne bida ubedi wonso so ubedi bi nyame ni pa wutie me oteme na oteme nkan me den the reverence a apply life bomodia se ochina anopa obeba abehume ti babia ufri babia no ubesi airport runabout na ofaka also ba estate junction okay ochina anopa no metena se from ahomache 5 o'clock na mapon eye 11 o'clock okay oba mani ma don't talk oba de odi baby ameka kiro ade na enkoya ade na ye de ade na chiwade ebeka no na wonkunu se onyankopon ewotumi family number is ya 0244 88 14 55 0244 88 14 55 Reverencia apply life. Yo, yes, Ramo, ye beko yem birthday dedication. And na yen koma ye di yen ye say raising children in this social media era. Ye kasa ye yina ye di adanse ye say social media ne de aba abeboa yen pa na mmom ensusu so bone so kakra ewo ho. Enti se wo ba no o ma ne phone no di sua de o ma ne laptop a data was no di sua de a enjai man say o di ama no ontena ho saa there bi oye no na wo hwe wo maame wo papa no kra se bi oni makinkan wonim de ekoso a wo ma obi a kire o kakra so ehu enjai wo ba ne saa na fa phone ne ma ne saa na o fa nhwe niama emboa no e de haw ebebre no da chi bi birthday dedication kwa ma Mrs Ernestina Osei Esibe Mrs Ernestina Osei Esibe ayetai efro Mama T who was Centurion South Africa eho ena Mrs Ernestina Osei Esibe who was abre ya meka say ya we efre wo mayina ho atake osi ochiawo Jessica Jonathan ena Juanita ena wukunu Mr Daniel Osei Esibe omosi omuma happy birthday nyami enshaw na de wo ye wo South Africa ho ni nyina no ewie peye ne san beka omonsa ewo asomdwe mu Mrs Ernestina Osei Esibe happy birthday to you afei eye dwumadie no eye akoma mu nsem dwumadie eba so adwoada ekopim efiada bia 12:30 ekopim se no miensa ebebo eba so wo akoma 87.9 wo betimi ahwe wo Facebook TikTok na YouTube ye production lines no eye 0530 507 849 0530 507 849 and then chiasronko kra ekọ ediama University Primary 1995 for nyina year group 1995 for nyina ene sa special greetings we eba mo ho mbeye kikim 2024 edition Kumasi na mo kikim Kumasi redofo flish yakunadu bebi a wo hwe me na wotie bia nso also okaye ho members no nyame enshaw na afei so ama o square ohima ama o square Mrs ama o square AJ
also o hwe yen e wo Accra Spintex nyame enhira mi nuama ye wo ye bia Ewrade enhira mo hwe yen na mutie ye a ye ntimi enchia mu nyina me maame ma boat wo kentin kron no me see ye ba be sra wate don't worry ye be pede ni aba be sra spart say ye ba be di fufu ada ye be ba no ye be to nkra nti ye maame a ye nya no wo hwe so eye ma boat wo kentin kron no nyame onhira na onye kese Jumedie no production team members no eye Nana Villa Kantanka chief executive producer Madam Faustina Derry ye general manager ono asan ye member of the production team Spartus Kojo Sakodi ono kan say you say ba be di fufu o ma boat ho Beluchi ena Nana yaw enso streaming yen e wo Facebook TikTok ena YouTube yen panel members no eye Queen Sabi Reverend Sia Apai Live Peggy ena Papa J enne your special guest ayenya no na ye Reverend Mrs. Pokuya Obin Bruce ochade e Master Technical University na osaye minister in charge of family life and children Akoma FM 87.9 omo enenne ye ni omo ye discussion no me ametina akonwom na me ye dwumadie ne chia me nyina kasa tenten ni nyina ye fra me Beatrice Biogabra obetimi afra me Aunty B adomdom ye ne a nyambo akina e ya asase ho nkommo e na ye bebo koswane tie yen make us say ya little room dia no say sports e ba enti enyi we fidie no emfri ha ye the sports e bro ye da mo nyina mo ase